Anya laki din! Nagsingyo. Baro ang modelo ta motorsiklo ma, Limuel. Unmat Jason. Apay kapoy. Ang mas daawak man, Limuel. Anyat pa kas daawam? Awam mo trabaho. Saan kayo maabak ng pamilya? Nga makagatang kay, ti baro ang modelo ti motorsiklaw. Ay sos. No kayat mo ti maaddaan iti baro ang motorsiklo. Makirelasyon ka iti balo ken bakit abak na. Anya? Kaya't mo asawan, adda ka relasyon mo abakit-abak nang? Adda, Jason. Baknang ti karelasyon ko abakit. Ado, tinegosyo na. Ay na, nagganasin na talaga? Limuel, ikaw na talaga? Umay ka man kitday. Papananta. Mapantay ti restaurant ni Faustina. Ilibre ka iti naimas amakmakan. Sigurado ka? Sigurado, Jason. Iso nga umikan. Aglugan tayo ti kabarbaro ang motorsiklo. Faustina, iso ni Jason agayim ko. Jason, isumat ni Faustina a girlfriend ko. Nice to see you, Madam Faustina. Di nakawagan iti Madam Jason. Manang Faustina kunamlatan kanya. Ha? Ay, sige, Manang Faustina. Ay na, nagpintas ka gaya. Magustuaklaw na dayta ngayon bagam kanyak, Jason. Faustina, darling. Mabisin kami, Faustina, darling. Kaya't may timangan. Sana parikot dayta, darling Limuel. Kaninyo ti kayat yo dito restaurant ko. Siya ti makamo. Ay na, nagganasang Limuel. Nabsukat. Nagarutikin nang ko yo. Agpadata, Jason. Nagimas at talaga timakmakan dito yung restaurant ni darling ko. Ay na, naggasat kamutay. Apay, ana ibagam dayta? Kasanaw, naadang kay tinasingpay gembak ng girlfriend. Ay, sos. Apay, kapoyak aya nga agpili, Jason. Tay kunak nga rudan. May mayatan ti makirelasyon iti baknang abakit. Tama itid na ti kayat mo. Ay na, sana all. At the sugar mommy na. Di mo unay pigsaan ti agsao, Jason. Ang mga numangag na ka ni darling ko. Kay, lab mo lang ni Manang Faustina. Kwa. Jay, kwarta na laeng tilab ko kinkwa na. Anya? Adda ka di ibagam kanyak, darling. Kwa. Adda ko ma. Mabainak mo't amang ibaga, darling. Anya kumangay ti pagbainam, darling. Ibagam lata ti kayat mo nga ibaga kanyak. Kwa. Awan ngamin paggasolinak iti motorsiklok a ginatang mo, darling. Anya? Paggasolina mo't lagayam ti kayat mo nga ibaga kanyak. Mabain ka pa'y lang. Kwa. Saan laaday tako mati ibagak, darling? Anya pa'y ti ibagam, darling Limuel? Kaya't ko kumati baro a cellphone, darling. Anya? Maigatangan na kadi iti baro a cellphone ko, darling. Ay katuwan darling. Nalakalang ti cellphone. Gatangam jay kayat mo a cellphone. Taykan kay ti kwartam. Oh, yes! Agyamanak, darling. Agyamanak. Nagsingpet ka talaga kanyak. Ay, di nakagkandita, Limuel, darling. Ay, Mario ka. Darling. Umay ka. Sabay tayong maligo sa banyo. Sabay tayo maligo sa banyo. Magyakapan tayo doon. Yeah. Day, kabarbaro mo tayo cellphone mo. Limuel ka na kan. Unang Uncle. Ginatang ni darling ko.
Sino darling mo? Jay ka de bak nang abakat? Unang kail, nangina a klase a cellphone day taoy. Nay. Di ka laag bain iti day tangar arameda mlimuel. Kukwarta am laang jay sugar mamem. Nanya lakid din ang kail. Iso nga rod anak relasyonak iti bak nang abakat. Tapno adda pagdawatak iti kwartak. Ay saos, dakis day tangar arameda mlimuel. Anya lakid din ang kail. Diskarte ti masapaul. Tapno maadaan ka iti kwarta. Saan mo ba kakuyog itanilimwel ngay may dito restaurant ko, Jason? Ha? Kwa? Jak impakpakamaw ngay mayak dito restaurant mo manang Faustina. Kasta ka di. Umayak lang mangan dito restaurant mo manang napintas. Anya. Inawagan na kiti napintas, Jason. Agpaiso mo ngamin napintas ka manang Faustina. Kasla saan ka abakay titi pa nagkita. Managraba ka gayam, Jason. Ay, sa anak amang rabraba manang anapintas. Agpaiso ti bagbagak. Kaskala artista iti pa nagkita. Anya. Ang mga numabisin ka laang, iso na ibagam kanyak na ito. Karoro, pamti artista nga agnagan iti Marian Rivera. Ay, di asawa ni Dingdong Dantes nga artista. Uy, iso nga agpaisa. Huwag yaman ak, Jason. Gapo iti na ito nga ibagam kanyak. Libre ti pandangan mo dito yung restaurant ko. Ay na, agganas ay. Agyaman na, Mike, manang napintas. Anya ti masapul mo, darling. Kwa ko ma, darling. Anya ako mga ibagbagam, darling Limuel. Gumatang ako maiti baro a sapatos ko. Okay, sana parikot da ita, darling. Consider it done. Wow! Nagkanasan no kasta, darling. Nagsingpet ka talaga kanya. Gatangam di kayat mo sapatos, darling. Awan ti rumba nga pagtanagam. Ay, ala, umay ka nga rudan, darling. Oh, papanagta, darling. Magyakapan tayo, darling ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka, darling. Oh. Ay. Nagpurma ka magtaan kasinsin Limuel. Kas kalaglang lang abalikbayan. Ay, sus. Sikan ati ada, darling, na abak nang kasinsin laar ni. Ala ka kasinsin Limuel. Apa aya? Ha? Pagkukwartam lang day jabakal. Sus. Pagkunaan mo ta pagkukwarta aklaan kasinsin. Katno addamat sa bali nga umok mo. Anya? Adda sa bali a girlfriend mo ti kayat ko asawang. Ne. Kasano nga amom day ta kasinsin? Nakita kayo idi kalman ijay sintraw. Ah. Nagungu kayo pa ijay babae akadwa. Isus sinalpag ka kasinsin. Ay, tila makitkitam. Agpaiso madjay nakitak a nagungu kayo iti kadwam a babae. Kasinsin. Kasinsin. No anya man jay nakitam. Di mo latan ikaskaso. Depende a kasinsain. Ne. Anya depende sa asawam kasinsin. Ikanak nga rod ay, ti paggatang ko iti sidaak anaymas. Tapno jak ibagbagakin ni darling mau nga adda sa bali at chicks mau. Ay, wan. Ikan ka iti kwartam apaggatang mo iti naimas asidaam. Basta, di mo ko maibagbagakin ni darling ko nga adda sa bali at chicks ko. Nginginaan samot da ito asing-sing, Limuel. Nginginain at talaga day tanita. Ay ayatin ka. Iso asagutan ka mat itinangina asing-sing. Agyaman nak, Limuel. I love you, Nita. Di nakaka, Limuel. Ang mga noagungot ni nanang ko. Di na mo't lang makita no agkan ka, Nita.
Apay anak ko nam adi na makita ti panangagak mo kanya. Imbaon ko ngamin amapan gumatang iti merienda. Iso nga awan ti rumbeng apagbut ngam. Naimbag nga oras mau, manang napintas. Si kamot gayam, Jason. Umayak man ang mangan dito yung restaurant mau, manang napintas. Anytime, Jason. May kalatamangan dito yung restaurant ko. Kumpleto man ang tial daw ka, manang napintas. Apayan na ibagam ta, Jason. Gaputan nakitak man, hindi kapintasan na babae, dito yung rabaw tidaka. Anya? Sino ka di ta kapintasan, Jason? Sika, manang napintas. Anya? Rabakan na kumadan, Jason. Sana ka mang rabrabak, manang napintas. Isam mo pa ilang, nabsuga ka. Anya? Kasla kalabaga ti strawberry ti bibig mau, manang napintas. Na ibagay launa iti imanghil arupam. Nalabos na itan nga ibagbagam, Jason. Ay na, naggasat laki din ayan, nilimoy lagayim ka. Apayan ako nam dayta, Jason. Gaputan na adan iti napintas a girlfriend, nakasking ka. Anya? Ay na, siya ala ko man ti mo na nakaamamuking ka, manang napintas. Ha? No saan nakalanga girlfriend ni Limel, inaram kan. Anya? Wine, manang napintas. Agayatak mo thinking ka. Papanam Lemuel, nakapulas kamay. Inakpasyaran ni darling ko ang kail. Anya, in kakadimanan dumawat iti kwartana. Anya lagi din ni Uncle. Sanak matkat nga agdaw-dawat iti kwarta. Ahay, am-amo kan Lemuel. No naibos manan ti kwartam, en kamanan dumawat iti kwarta ken ni sugar mamem. Labasan ka pa yan, Kyle. Sa bali manan day tangay pagbagayo. Ay sinalbag ka Lemuel. Luklukom laeng da jay adarling mau. Pagkukwartam lang. Gat-gatasam, tapno magatang mo. Tikayat mau. Anya ka di manan ti kaya tasawan, ti panangagag mo kanya. Darling Lemuel. Ay, amumon, darling Faustina. Kasapulam ka di manan ti kwarta. Ay, darling. Kasapulak man ti kwarta. Saan ka di kahit ited ko lang ti kwarta, hindi na minsan ngal daw. Naibos mo ka din, di 8,000 a kwarta. Darling Lemuel. Darling, naibusen. Gimata nga kami kadagiti masapsapol ko. Ay, Darling. Iso aka sa pulak man ng ti kwarta. pangaramata mi ti kwarta, darling. Gumata nga kiti baro arelok. Uwen, kasta nga agpaiso, darling. Pasensya kan, darling. Saan ka pa may kaniti kwartam ita? Anya? Apay ngay. Ado nga min tinaggastusak itang aldaw. Iso nga awan ti maited ko kan ka kwarta. Uray basid lang nga kwarta no iso, darling. Kasapulag kami na talaga ti kwarta ita kahit. Uray basit agata, darling. Awan ti maited ko. Iso pasensya ka la kuman. Inak nga ro din. Awan matgayam kwarta maited mo, darling. Mawatan na kuma, darling. Talagang awan ti maited ko kan kaita. Nay, apayay, Limuel. Kas kala napukawan iti namnama. Nakapanimid kang agmay-may sa dito sirok ti salamagay. Nay. Nagunagan day tasin na ay. Apay ka day? Wala akong pera. Ha? Awan lat kwartam, magproblema kan. Sa anak ang makaid na, no awan kwartak, Jason. Dinak met pinadawatan ni darling ko iti kwarta. Anya? Jakpat yan nga awan kwarta na. Imutan nakmatan ni darling ko. Amangan no talagang awan kwarta na ah. Iso nga awan tinadawat mau. Sayang met ngamin no isinak ni darling ko.
Sayang jay nagado a kwarta na. Ha? 5 miis matan ganyak. Di na matan itad di kayat ko gankuha na. Anya? Ay sa anak ang mapukawan iti namnaman. Paliwak tumanan ti mapandumawat iti kwarta na. Itay pa'y ngagriring ti cellphone ni Limuel. Sino nga iti umawawag kan ko na? Aday ti banyo ni Limuel. Nagan mo't ti babae tagparparang iti cellphone. Sumbatat ngamsanak ngagsasaw. Limuel, kunak man no agdate na ita. Itay kapay nga ururayan dito'y balay. Hello, Limuel? Hello? Sumumbat ka Mangmangagnak ka di? Tiyawanan bain, Limuel. Dapay gayam sa bali a babay na. Lukluk ko naklagayam. Darling. Apay akas ti langam. Langam mo ti makapungpungtot. Kartingam ti pumanaw dito'y balay ko, Limuel. Di kan kasapulan iti biyag ko. Darling. Darling Faustina. Anya ka din dito asasawam. Aday ti cellphone mo. Ni tagayam tinagan ti girlfriend mo. Anya? Linoko naklaang, Limuel. Sinayang mo ti ayat ko kan ka. Isa pumanaw kan. Ang mga nanya pa'y ti maramid ko kan ka. Nay, nagpinta sa lugan ti nagsardeng iti saan unay nga adayaw. Lugan ti baknang dayta. Mailasin ko dayta alugan ng kail. Lugan ni Faustina. Oh my God. Anya ti kaya ta sa untay tao Da Jason kan Faustina ti bimaba iti lugan. Nagholding hands da. Ay. Nag-sweet da nagnangay mo dayo. Ay, sana mabalin ang kail. Ay, siyak ti rumbang ayatin ni Faustina. Ay, sayang ti kinabaknang na. Apay nga katawa kang Hawanan Limuel Balong. Ay, sinayang mao tinapinta sa masakbayam. Anya? Linukumat nga ni Faustina. Anya nga ita. Ginagawa ni Jason na kayimaw. Isaw di kaya na yat ni Faustina. Sana mabalaan ang kal. Sana mabalaan. Ay, kung kunam nukumata nagbalin ka na puno ni Faustina. Ay, saan nakakumanga isukat iti sabala? Ay, agnakam kan! Ay, agbabawi agang kal. Agbabawi aga. Ay, jak lang kuman nagaramit iti kalukuhan. Basol kuman lang amen. Basol ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, nga inday pinaulwan, Sugar Mamay. Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Rumara kong tatang, sana bale, tanakaluto akmutan. Sa dinumanan ti papanam, Yolanda anak kao. Mapanakla ang agdiskarte iti naimas a pangaldawan tatang. Ay, amangan met no illegal dayta, anak kao. Anya kalakit din aya tatang. Nasing putoy anak yu. Sa maysa, saan kayo apakanen iti nagtaod iti dakes nga aramid? Ay ket na saya at met nga rod ano kasta anak kao. Ala tatang, agpakada ako na. Ay mabiit man laang anak kao. Apay ka di aya tatang. Ikatangan nakto man iti tinapay no adda ti kwartam anak kao. Anya at tinapay ti kayat yaw. Uray anya laditan anak kao. Tinapatag ket sa anadakas tinagtaodan na. Good morning, Nana Cora.
Imay kamot dito'y tersinak, Yolanda. Apay, adda istorya akan ka na nakora. Anya day ta nga istorya. Amamom ni Suneng. Kahit sigod mo't ngamamok day jay. Apay aya, adda ka numot sa bali alalaki nga iyaw awid na di tabalayda. Anya, adda ka no sa bali alalaki nga iyaw awid na di tabalayda, kunak. Adala ang ijay abroad ti asawa na, kastan taramidan na. Sino mo tinakadamagam iti dayta, Yolanda? Ay nanana, saanan anapatag no asino? Siguradaw nga gapadakin nila kay na, nukas talang. Ay, oray siyak mo na. Asino mo ti maayatan nukas ta ti aramid ti asawa na. Itay pa nga sasarita ta dito'y sango ti tersinak, Yolanda. Anya kalakit din ayana na Cora. Gagangay na tasag paminsan laeng mo't no umayak dito'y tersenam. Ayun ba't kit di Ay, nana, napay, mabalinti umutang. Alan nana Cora. Uray 5 alata lang ti sardinas no iso. Mabit lang nga raw ta mga laak. Ang bayadam tumutla dagos Anya kalakit din ayan na Cora. Anyat pagkunkunaan nyo kanya kaya, jak amo ti agbayad iti utang ka. Mabit lang nga raw. Talag ti sardinas nga utangam. Nayunam mutin iti noodles kan tinapay na Cora. Ato yung tiututangam, Yolanda. Ay nagyaman naklaw na Nana Cora. Ay, yawan ang yaman na. Sige Nana Cora, agpakadak pa nga ron. Adapay nga min napatig apapanak. Sige lang, agananad ka, Yolanda. Agyaman akmanan, Nana Cora. Intun maminsan tumanin Nanay, aguray ka. Kasla ka malayay na ramid ko Apaya pinautangak day chay Yolanda. Kat di na mo tagbayad iti utang na. Iso pa iti makaungat no masingay. Ayun na yan. Awan pa'y lang buhay na manok. Ngam nabudol nak manan ni Yolanda. Ngay, nagbanglaw ta ilot-lotom sardinas, Yolanda, anak ko. Tatang, tapadasan tamot ti agsida iti sardinas nga dalaok na noodles. ay, aguray ka. Sa dino nga'y tinangalaam iti dayta, Yolanda. Inutang ko iti tersena ni Nana Cora, tatang. Naimbag man ta pinautangan na ka. Anya lakit din ni tatang. Diskarte laeng. Makimarites ka laeng kin ni Nana Cora. Pautangan na kanday jay. Ay kasta aya anak ka. Tatang. Kaaduan dito'y barangay tayo. Ket mahilig makimarmarites. Sa bali mo ti diskarte, Yolanda, anak ka. Siyempre tatang. Sige, agtugaw kayo ki din. Tamangan tayon ton, inton madamdama. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Yolanda. Sa dino ti papanam? Si kamat, pare Luis. Gayam, ada ka din ni Mari Imelda di Tabalaya. Wen, saan ka no ama pa ni Jay Bangkag? Taaglabapay ka no? Okay. No at dati ibagamkan ko mapan ka lang ni Jay balay, Maray. Amangan mo't no saan nyo pa nga impagod tay aso yo, paray. Anya lakit din aya Mari Yolanda. Delikado mo ngamin. Amangan no kagatin na. Kat isupay ti pakatayak, pare Luis. Ay sos, di ka madanagan, tawanan ti aso mi Mari Yolanda. Inla ko mi amin Ay, nasayat nga rod no kasta, pare. Sige, agpatuloy ak nga rod tapno saan kamat amataktak iti papanam.
Sige, agtugaw ka pa Mari Yolanda. Tagkapita, kabayatan ti panagsarita ta. Agyaman na, Mari Imelda. Oh, anya ti gagara, Maray. Awan matkit di, Mare. Umayak laang makiinistoryakan ka. Ayun gayam, amamom ni Mirasol akaaruba me, Mare. Apay, Maray. Naan-ano ni Mirasol? Ay sus, masikog, Mare. Aya, asino nga'y tinakasikog kan kwa na? Anya kalakit din aya, Mare. Siyempre, tinobyo na a foreigner Iso na laang taintarayan damot. Anya, kat no nalabsak la idang agkatkatawa iti paraangan da Mirasol, iti napalabas abulan. Diyak mo basta tinangag ko, intarayan ti foreigner anobyo na, idinaamuan na amasikog. Ay, una yan day da foreigner. Basol mo't lang ni Mirasol Apay ngamin nagpasikog, kat saan dapay mo't nagkalaysa. Ayun gaya Maray, at dapay imarites ko kan ka. Ay sige Maray, mabit man lang to misbuak pay. Ay saus, grabe mo dito ang istoryam. Makapakigto Maray. Nay, ni pare lito mo't ti lumabas. Sa dino nga tamanan ti papanan na. Amok no sa dino, Mare. Sa dino nga road no amok, Mari Yolanda. Ay kat siyempre, mapaniti ayan ti balo a pagdatdatunan na. Balaw? Asino a balo matibagpagam, Maray? Anya kalakit din aya, Mari Imelda. Outdated kalaunay. Kasla di mo amo ti mapaspasamak dito'y barangay tayo. Italang nga may nanangag ko ti may papaniti day ta, Mari Yolanda. Asino abalaw ti pagdatdatonan ni Pare Litaw. Ni kaising Mare, bak nang ngamin kat day jay. Anya? Ay, ungaya Mare, nalipatak mateng. Adda ka di kwartam amabalin amabulod. Manaw ti bulodam, Mari Yolanda. Uray sangaribo laeng, Mare. Di ka madanagan. Tabayadak tumutlaang. Ay, 500 lang. Magtinagpati akwarta. Sige, mudtuyin ta 500, Maray. Adao di ma 500 Itad munto kanyak no addan kwartam. Apay nga siyak tinakautang kin ni Mari Yolanda. Adda kanupay udik 500 kan kwana. Kat iso matimutang kanyak. Apay nga. Anda ka ni Melda Bakay. Bakay, nakaluto ka din iti pangaldawan ta. Apay nga. Naglalay nga nga idaya Mari Yolanda. Ne. Bakit? Okay ka kadilaan. Ha? Ay, adda ka magaya man, Luis Lakay. Anya kalakit din aya bakit? Makapadanag kamay. Itay pa'y nga agsasauak ditoy. Ngam di kamot sumungbat. Kunaklakit din no anya tinapasamakan ka. Adda lang amin pampanunutak Lakay. Anya day ta pampanunutam. Binuludan nakmanin ani Mari Yolanda. Umututang iti 1,000 itay. Kat 500 lang ang tinaited ka. Ita, kunanakit din nga adda 500 nga utang ko kankwana. Takurang ka no tinted ka. Ay, anya kalakit din aya bakit? Pinautangan pa'y laang dayjay. Kat amumot a certified budol dayjay. Jakman ammo Lakay. Nalaing mat ngamin ngagbudol. Makiin-in nistorya. Sakbay nga ibagana tipod no agagara na. Gumatangak man ite. Nay, apay nakapanimid ka, Antikora. Ay, kasanumot nga main. Manungal dawon tinapalabas. Ngam awan mati ko na ni Yolanda nga umay nabayadan ti utang na. No kasta, adamat utang na katakayaw antay. Ewan, jakman ngamin amo. No apay pinautangak pay lang da yataw. Uray siyak matantay. Imay ijay balay iti namin san ngal daw.
ket naga daw ti marmarites na. Iti kwan, biglang umututang iti kwarta. Ay na, kasta talaga ti diskarte da yata, Imelda. Istoryaan na kapay, sakbay nga ibaga na ti gagara na. Ay, certified budol at talaga. Wan nga rodantay. Sakpayan ti maestres iti kastangar aramidan na. Uray siyak mo da. Naimbag kumaa, no siya nga gasot lang ti utang na. Saan mad nga raod, taumabuton iti siya nga ribaw. Inton sumarunaw, saan tayon ang makisarsarita kan kuana antay? Diskarte na lang gayam dayay, tapno mabudol na. Anya ti araramitam dito sa salon ko manang Yolanda. Agpasalon ka kadima. Ay, kwa kuma, Miguel. Anya? Ay na, naglaing kamot gayam nga agunat iti buo kanya. Ay na, ay sus. Ay. Agpalpalakpak dagiti lapayag ko. Anak ang agiti dahi tanga imbagama ng Yolanda. Kan naglaing ka pa amang pukis, kan mang make-up ka dagiti customer mo. Aywan, manang Yolanda. Saan lang nga dayta? Nalaingak madlang manicure, kaya nagpedicure. Talaga? Ay, anya lagi din. Ay, manang Yolanda. Uwan. O sige man nga ron, ipadas mo ka dagiti kuko. Sigurado ka manang? Win tapno kita no pudno analaing ka, Miguel. At dayta, nalpasan manang Yolanda. Magustuhan metla Ay, wan, magustuak launay, Miguel. Ay na, agyaman na ka. Uray 150 lang, di ba yada manang? Anya? Ay, kunak no libre da ito'y. Ohoy! Anya kalakit din. Ay, manang Yolanda. Awanan, delibre ita. Sa maysa, manong nga oras met adin alusag dayta kukoyo. Discounted pa yan dayta 150 asing singere kada kayo. Ay saan? Diyak kaya tiyagbayan. Ha? Apay kumaasaan? Kunak ano libre, saan mo't gayam? No. Sa maysa, di mo mo't imbaga nga ipabayad mo. Anya? Naingbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Mario Landa. Saanan amasapaw, amapanak ijay ayan niyaw. Diyak kaya ti apa, Mari Imelda. Anya, kalakit din ay amaray. Sa anak amakiapakin ka. Singirik lang, ti bayad ti utang mo kanya. Apay kumakat at dapay udim a 500 kanya. Di mo pa'y matintad. Sa anak nga utoto, Mari Yolanda. Sa anak ka mabudaw. Bayadam kit din ti 500. Tapno malpasan ti saritaan. Awan nga rod kwartak. Awan kwartam ko nam. Ngam adamot pagpamanicure kan pagpapedicure mo. Awan kwartak ko naklangarudan. Apay ayang ay papilit mo. Kaano nga rod ngagbayad ka? Basta, agbayad ak tulat takaday. Agbayad ka lang, no kaano akay kayat mo. Sana mabalinti kasta kanyak, Yolanda. Manang Imelda, sana bali? Tadami dagiti kakaduak ang mga sikaso kadagiti customer mi. Nakita nga may nagpamanicure kan nagpapedicure ni Mari Yolanda. Dito'y kadi salon mo, tinagpamanicurean na, Miguel. Aywan, dito yung agpaiso. Ngam sana madabinayadan, manang Imelda. Anya? Jakmet ngamin amo akas jay gayam ti modus na. Binola-bola nag-edikal man. Santo, nagpamanicure. Jakmet amo alibre laeng gayam ti kayat na. Nasayang lang ti oras ko ken kuan na. Anya lakit din day kaya Mari Yolanda. Bagi na lang ti pampanunutan na. Ay, masurunak nga rod ken kuan na. Nga mawanan ti naaramidak. Lesson learned laengen akanyak day jay manang. Inton maminsan, sana kon nga agpabudol ken kuan. Pare Luis,
Adda ka din ni Mari Imelda. Oray no dati asawak. Di nakamadlaan kaya ta makasarita. Ngamin, budol ka maray. Budol? Apay, ilibak mo. Saan ka di amudos mo ti makiistorya iti may sa tao? Inton kwan kat, utangam ita. Anya kalakit din aya, pare Luis. Saan amudos dayjay anya? Pagaya taklaang ti makisarsarita kadakwada. Diyos, di nakmaulbudan si Kamari Yolanda. Pudno, diskarte ka maray? Iso na lang, takalukwan ti pangus-usaram. Anya? No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanang maray. Di mo dadailan, ti aldaw kao. Ne. Hapay anak kami suot ka nagawid. Yolanda anak ka. Hapay ka da. Kayat kun ti agina na, tatang. Taka di parikot mo. Awan, okay aklaang. Sigurado ka kada. Wan ko naklang arudan. Apay ayada gulit kayo. Di ka agpukaw Tamadanagan matlaan kan ka anak ka. Mapana kon iti silad ko. Jak kayat ti madisturbo, tatang. Amo ko no apay adi mo kaya ti rumwar. Yolanda anak ka. Nakababain ka dagiti karuba, tatang. Ay, basol mo matlaang. No apay abodol, ti panagkit kita, tagiti kalugaran tayo kan ka. No apay mat ngamen, anagaramid ka, iti kalukwan. Ni tatang mo't, imbes asuportaran naktasyak ti anak. Ay, agpaiso na ita, sika ti anak ko. Ngam sika, tinagbidot. Aklonam kumaa, ti bidot mo. Kadumawat ka iti pamakawan, kadagiti amen, alinoklokaw. Ay, yalaki, day. Di diskartay, kat usarin lang itinasayat awagas. Sana tapno manggundaway, wano manglukaw, iti pagatayo at taaw. Ay, yalaki, day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan, ngayon tayo pinauluan. Diskartay ni Kumaray. Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Anyalaki din! Anya tiga tanga, Manong Tony? Ika na kiti may sa kilo amantika, may sa kilo ng asin, do abal ko ta tinapay, kentalo lata sardinas, Valdez. Anya pa'y Manong? Tay talaang bakla, Mabitla nga ron, tay supot ko, tiga tangam. agawam, tagdadarasak. Anya kalakit din, aya, makauray ka mat Manong. Agdadarasak ko naklang arudan. Awan mati makitak a kwarta ni Manong Tony. Amangan kit dinuutangan namanan, nagitilak ko. Apay kasta ti panagkit-kitam kanyak, bakla. Ay, kuwan. Awan, Manong Tony. Awan, tiket ko asawan. Ato yan, dagitikat katang Manong Tony. 287 amin ti bayandam. Ilistan pa lang, bakla. Na, pasensya kan. Ngam sa anak pa yung agpautang, Manong Tony. Anya ka lagi din aya, bakla. Bayadak tumadla adagos. No payment, no release, Manong. Naa, itad mo ti ut-utangag, wano kayat mo apapispisan ka, ha? Awan pa'y buena, Manok. Takaluklukat ko laeng, Manong. Saan mo tamabalin nga utang ti buena, Manok? Bayadak to nga road. Apay aya, adi ka lang makawawat. O, anya, itad mo ti gatgatangag, wano kayat mo apapispisan ka. Nakapanimid ka magkat bigbigat, bakla. Ay, kasanumat ngamin. Utang ti buena, Manok ita sa lume. Anya, kasino timutang kat bigbigat, bakla. Sino kumapay? Ni Manong Tony akabsat ni Feli nga anak ni Nana Doring. Apay ngamin na pinautangam ida. Kat di da mo tagbayad iti utang da. Ay, anya kalagit din aya sa lume.
No saan ko nga itatiut-utangan na, ang mga no binugbog na kon Ay, talaga mo tagitataw. Nagpuskol unay ti panagropro pa da. Ay nako, imbaga mo ang Salome. Iso ang mabirngasan da a pamilya, iti siga. Ta siga damat amin. Saan lang nga dahit na? Naglalastog na pa eh. Ay, makapa-stress ti kas na klase ti tao, friend. Anya nga tano ireklamom ida. Ay nako, awan mat nga ro ti ebidensya, Salome. Sa anak mat anak kapag video itay, takas taon na itibuteng ko. Ang mga no baliktadan na klaeng no agreklamo kaya barangay hall. Sapay, ex-kagawad ni Nana Doring. Wan magkit di friend. Ala, bayamong? Addan to aldaw dagita tattao. Apay akasta ti panagkitam kanyak si ka, Salome. Siyakmat nga may, di mo na nagtugaw itilikodan ti driver, felay. Napanakla ang imis ba? Inyalis mo ti bagkaw. Kat, anya ko maitan, Salome. Lugan mo aya tapno agkasta-kasta ka, ha? Anya kalakit din aya, felay. No sikat ti pangaramidan da iti kasta. Kasta unay ti ungat na. Ngam no sikat ti kasta ti aramid na, okay lang. Apay akasta ti panagsasaom kanyak ang sika, Salome. Kayat mo ta ipabugbog ka iti kapsat ko. Ala, hush down. Agsardeng tan, felay. Nakababain ka dagiti pada tapasahiraw. Kunamlan asino ka mat ngagsasaw, Salome. Nagsao ka, kaslalugan mo uray san mat. Apay akasta ti lang nga managaway, felay anak ka. Masurunak iti dayja a Salome, nanang. Apay! Anya ti dakas nga naramid kan ka dayja a file, anak ka. Pinabainan nak ijay paradaan itay, nanang. Apay ka no a pinabainan na ka? Jak amu akan kwa na. Kasta unay tibain ko itay, nanang. Ay, bayam! Ikan tayo dayja a Salome iti pagnakmanda. Ha? Sana nasaya at apabainan na kay tisangwanan dagiti padayo a pasahiraos. Anya nga rot nga aramidan tayo, nanang. Bumalos tayo, felay, anak kaw. Ada ka ti parikot, nanang. Naibag ta nagawid ka ang tunay, anak kaw. Nadamag mo ka din, tinaramid na dya sa lumay ti kapsat mo. Apay, anya ti inaramid da dya Salome kan ka, fele? Pinabainan nak iti sangwanan dagiti padami a pasaheros itay. Kasta? Agsaga naman da dya Salome. Saan ada tayo ti kalabanan na? Sa lumay ti lumabas iti parangan tayo. Tunay, Freelay, masiguradok ang mapanmanen aglaba ijay kanayan, nanang. Adan ti napanunot ko nga ramidan tayo. Anya rayta na panunot mo, tuni anak ka. Sigurado asaan manen nga iyawid ni Salome dagiti linabaan na. Ta sigurado asaan namanen akabailan na bagkatan. Anya kayat mo asawang. Anya lagi din ayan ni nanang. Urayon tayo lang nga pumanaw ni Salome. Hinton makapanawan. Ay kit, ipaanod tayo na. Dagiti linabaan na. Ayun, anya. Nasaya at tayta na panunot mo, Tony. Kita uklaan, no di pa'y lagnakam na diyas, Salome. Nay, di mo man iniyawid. Dagiti linabaam, Salome, anak ka. Bay ampay ijay karayan, tapno mamagaan, tatang. No kasta, imbatem, dagiti linabaam, ijay karayan. Tatang, nadagsan mat nga may, jak kabailan na pagkatang. Ne ay, kasano nga rodan no maiyanod? Anya lakit din aya, tatang. Saan amayanod dagijay? Ay, ewan no saan. Amagan no pagtrepan, dagiti kalugaran tayaw. Asino kumamat nga iti mga ramid iti kasta, tatang? Ay, awan mo't kiti amok Agam kayat kulaan ti makasigurado, Salome, anak ko. Narigatan. Relax kayo kadilang, tatang. Iyag mo man ta basket mo. Nay, apay ni tatang.
Ay, kat mapangkualaan dagiti linaba ama. Ay natatang saanan. Agin na kayo kitdain. Intun kwan, kumaruman ang tiyan na yun yaw. Nalpasan, naipanod ko dagiti daduma alinabaan ni Salome. Uray da kami kininanang. Naipaanod mimatan agraman sapatos. Ulas kan aminin. Ay, agawin kayo nga rodan. Mission na kumplis. Mabit lang. Apay ka di? Kaslaad da tao ang nakakita ka datay. Ha? Ay, nyati ko ng filay. Nadataraw ang nakakita ka datay. Wala nang. Katno awan mo't makita. Uray siyak, awan mo't makita ka tao iti aglawlaw. Ang mga no imahinasyon mo lang dayta. Saan amabalin nagbidutak? Masiguradok a tao tinakitak a nakatakder iti saan unay nga adayo. Anya, kalakit din ay aprilay. Imbis sa maragsakan ka, na nakabalas kan kini sa lumay. Gusto ni nanang. Ala, agawid tayo kiting. Salome! Salome, anak ka! Sa dino ti ayan mo! Apay ka di ay tatang. Ay, agtudon sa matay na. Ala, agawam. Intaalaan na kitili na ba ami jay karayan ang mga dumaiyanod na? Ayawan nga paisaw. Mala, mabit lang tatang. Talag ti basket apang ikargaak. Ala, kartingam nga rod anak ko, tatulungan ka. Saan ang tatang? Siyak lang ti mapanigay karayan. Ah, tulungan ka na. Tapno saan ka ang mabandog unay anak ko? Ay natatang, siya kung ti makamo ko na lang arudang. Di kay madanagan, kabailak matkal. Oh, si kamat ti lumabas iti paraangan mi Salome. Kaslarabanog kalaunay. Jakmat nga minan makita dagiti linaba. Bakla. Ha? No kasta. Linabaam nga ro dagiti. Oh my God. Oh, apay adi mo ituloy ti bagam ko, ma friend. Ay, awan. Anya kalakit din aya, Valdez. Amo nga da kayat mong ibaga. Ay, kuha nga min. Anya ako. Ay, nako. Amom, nakitak da feli. Nanaduring kantoni iyay karayan itay alas 12 in punto. Ka? Ay na, nakita dagiti dua ang mata. Nakita ka talaga. Paano dadagiti bado, sapatos, ken dadumapay. Anya! Ay na, diyak mo ako kwayo gayam dagidjay. Sigurado kay tinakitam, Valdez? I'm sure. Kinapudno na. At dati na i-record ko. Nag-video ak itay. Ala, umay kata ipaboyak ken ka. Nakita kita yan nagapo ni Salome iti karayan. Anyang iti reaksyon na. Idi nakita ng awanan dagiti linaban na. Nakakaasi Nakamisuot alimaba si tay. Sayang. Jak nakita. Gungkuna na. Kunaktumang kaming asan asyak ti kalabanan na. Pilay! Pilay! Rumor ka din ako! Oh, speaking of the devil, ni Salome mo diyag pagpukaw. Amok nga da kayo din ha! Rumor kayo kat sangwan da! Oh, kita? Dito'y ka na nga. Sangwak man ti bro, ha? Ay saan sumurutak mait? Wen, sumurutak. Tapno at the backup mo. No bilang man ta kalabanan na kadayta babae. Anya kalakit din ayat Tony. Ni Salome lang dayta. Basic lang dayta kanya. Oh, anya ter aramidam dito'y paraangan may Sika, babae. Ti ko nam kaday, kadyak amo ada kayaw tinangi paanod kadagiti linaba. Anya,
An-anwan mi ngay dagijay. Nagdadaan damit. Naimbag kumaano brand nyo. San man? Di ka naglibang felay. Hoy, for your information, awan ti amok iti dayta nga ibagbagam si ka Salome. Sigurado ka, felay? Ngamain, adda nakakita kada kayaw. Talaga amat anatangsit kayo anya. Adda ka di ebidensyam Salome. Di ka agpabasol no awan ti ebidensyam. Nasaysaya at nagtal na kalangan. Ngamin, ang mga nusikapay ti mapabainan. Kaya't na, tayo pakitak ti video kan ka, felay. Mabit lang. Oh, daytoy, buyang. Panagkunam ka day kat makapagrason ka bay? Ha? Malas yun lang. Tadda nakakita iti naramid niya. Kat ti pagsayatan na, na-i-video na kayaw. Adda parikot tayo nanang. Yan ay taparikaw. Freely anak ka. Adda nakakita iti naramid tayo. Ti panang ipaanod tayo kadag iti linapaan ni Salome. Ayan niya kalakit din ay freely anak ka. Sana big deal ay ta. Nalakalang matyagrason. Adda video nanang. Anya. Unanang. Diyak amo no asino tinangtad kin ni Salome iti day a video. Mabuto nga kun nanang. Ang mga numadusa tayo. Amo ka din ito na iti may papaniti day ito'y abanag. Amo na nanang. Isong aramidin namot ni amin nakabalan na. Sakbay ang makita ni Kapitan day a video. Ayun ayun ti kastoy ang mapaspasamak. Diyak kayat ti madusa. Unay sakmat ananang. Asino nga'y kumatimayat amadusa. Masapol ka di pa'y nga agreklamo ka kin ni Kapitan Salome anak ka. Ngun atatang, tanusan tayo nga ireklamo dagiti atat tao. Ad-adda panunutan da, akabutang tayo da. Ay na, nakakaasid amad. Numadusa da asang kapamilya anak ka. Anya kalakit din ay atatang. Nasaysaya at kit di ano madusa da. Iti kasta, makaamiris da. Kat di danton agaramid iti maday. Iwan ngam nakakaasid amat anak ko. Ay natatang, namin adun adaras akastater aramiden dagiti atat tao. Ngamuray na minsan, saan daan na asyan kadatayaw. Iso panagkunak. Panawin mo tayo, tapno madusa da, tapno agnakam da, tapno maikat ti kinalastog da. Ay, Salome, anak ka. Saan lang, asyak, tagreklamo, tatang. Agreklamo mo't lang, dagiti kaaruba tayo. Kaputag ginundawayan mo't lang, ti pamilya ni Nana Duray. Salome, friend? Sigurado ka din, iti dahita pangadang mo? Anya, kalakit din ay Valentine's. Saan ka di ang naibagakin kan? Sigurado Saanan ngagbalo ti pangadang kao? Sika nga ituloy mo ka di matagreklamaw. Oh, no agreklamo ka. Agreklamo agmat. Kasta bakla. Ilaban tayo ti karbangan tayo. Saan tayo ngay palubaw sa maagrabyado tayo? Hay, tama. Husto ka laonay, friend. Ayun gayam. Anyang iti ko na dagiti kalugaran tayo ang nabiktima ti pamilya ni Felay. Ituloy da ka di mo tagreklamaw. Ayun Sigurado nga umay damat. Agreklamo damat amin. Nasayat nga rod no kasta. Takas iti naramid damanan kin ni Manong Andang. Binugbog da, gapulang iti panagsakdo na iti danaw. Anya ti aramidam dito iti arsenak, Manong Tony? Ay, imayak, takayat ka makasarita, bakla. May papanidan niya. Ay, di na kam kumamutin, Ireklamo, iya barangay. Ha? Anya? No ituloy yo ti agdemanda. Amangan gid din Ay na. Sigurado. Madanyos kamay.
Da kami, asa nga pamilya. Ay na, no saan mi nga ramid ang tikasta. Kasano kami mat, anaagrabyado nyo? Tinasayaat. Kwenta lang namin nga utang ko dito itersenam. Tabayadak amin itamat lang. Mabilang. Ato ay 3,451 ti utang mo dito ay manong Tony. Iti pa ilaang nakwentak aminan. Alang nga road. Ato yan di bayad ko, Valdez. 3,500 amin dayta. Keep the change latan. Ay na. Sana mabalin, urayam ti suklim, manong Tony. Sana ka masuhulan. Ha? Ay pasensyaan na kuan. Ngam talaga nga ituloy ko, ti mangireklamo kada kayo. Valdez. Ay, masyan kayo kumamot. Di pamilya may. Oray no nakabayad kan iti utang mo, ituloy ko lahat ti agdemanda. Aramidek da itoy, iti kasta, ket awanton, ti sumaruno, ama biktimayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Nay, apay nga awan manan ni Manong Anton, nanang? Ay, kat sa dino pa'y kumati ang apapanan na, no saan nga ijay ayan dagiti artek ababarkada na. Ay, sigurado ang mabartek tumananday jay no agawid. As usual anya pa'y nga ay kat isumit day tatibiyag na. Arak, iso jay tao amatay no saan nga uminom iti arak. Ay, unay matanday jay akabsat ko. Inal daw sa mutan, aday tala umin-inom, iti arak, ti ar-aramiden na. Ay na, nagmayarin, tikas to yabiag. Oh! Ay! Awang araw trabaho itangal daw, di shot. Ay, katuwa na. Imbag lang agas ti banog. Wait. Ag-relax tayo mata. Sana pasig at trabaho ti pampanunutan tayo. Ay, puno da itang imbagam, parikoy, pudnaw. Ay, shot kitin. Shot puno nga ro din Tagay lang, oh. Kawa na pare. Ragsakan tayo mo ti panaginom Shot ako namda. Sige, shot! Hawi, anya laki dahin. Nangaton jay inay. Lumada ka pa'y dito'y anag mayat ti panagurukmaw. Ay na, Anton na aya. Kasano asumaya at ti panagbiag maw no kastamlatan. Ay na, ninanang may. Nagmayat pa'y ti maturog. Adda kay man dituin asumanaw. Anya lagi din na yaman. Anya nagmayat ti maturog kat alas 3 iti malam. Ha? Alas 3 na ya? Ay, kuna laki din, no alas 6 pa lang itagsama. Ayunay kan, awanan ti malmalpas mo at trabaho iti bangkag mo. Gaputaday tamot latan agin inom iti arak chararamidaw. Ay, ninanang mo. Kalpud numat. Itatanda usawang ka. Eng kamanon ijay ayan dagiti barkadam. Uminom kay kamanan na. Usto man nanang, pangasiyaw. Marang-rang tilapayag kaun. Nyamatan ni Anton idirabi, pare. Makabit-bitugak pa'y kitin. Ha? Apay mo? Una, kaputay dinabartakan. Sang kaibaga na shot puno. Ngam saan mo't agumatang iti mainom ngarak. Huwag nga Rob. Uray siya ka, nadlaw ko mo eday ta. Inton maminsan nga ginom tayo. Ibagak tuman, nairwam na matantikas jay nga ugali na. Ha? Nagapapit mat iti mula na anatang ijay bangkag na. Naglako mat. Ngam numakinom. Saan pa'y agumatang mat? Ay, day ta nga rod tirigat kan ko na. Naglayng at umagay. Ngam di mo gumatang. Ha? Makitagtagay latan. Anya, nagiinom kayo kadaan taon ngam saan agim matang iti arak? Saan nga rod tata? Yay. Ha?
Maasarak pa'y katkan ko na. Apay ngay. Una, gaputa idinabartakan. Siyat puno, tibagbaga na. Ay, sigod na kas dito ugali na day jeng Anton. Saan matkit di adakas ti makiin inom? Inom maminsan, kay gumatang kumamit iti arak Makin inom mulatan. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kasyay. Talaga nga ikak iti pagnak man na. Ha? Unta ta, siyat puno nga ibagbaga na. Ha? Isukit di ati shooter. Tiyawanan bayin alalaki. Ay, Win, kasangay mo magaya minton umay asaba daw. Katuan mo paray, nalipatan manan. Madung nga ron ti pampanunutag, iso nalipata mutan. Ay katumay kayo nga iyabalay. Agparti ak iti dong akalding. Ay, una yan. Sigurado nga aduman ng tibuti ang matumba no bilang. Sigurado day ta pare. Amumatan no siyak ti ag-birthday. Saan amabaling nga awan ti arak? Ay, makidi Uray awan ti pansit. Kas kada salad. Ti importante. At dati dabar nga inuman tayo. Sika talaga. Numero 1 ka nga artag dito lugar tayo. Kahit tinapatag, gatgatangag ni arak amang barbar ta kanyak. Saan akas kinyanton, amakitagtagay na tan. Dila agbain tawanan bain. Napay, di na kayo namis ni Tumbaw. No, may ijibalay da inton sa badaw, paray. Ha? Anya ti paske na jibalay da, paray? Kasangay na ka no? Ay, wang gaya man niya. Ay, kayo mapantanto Ay, kayo na. Saan abaling nga gabsinta? Data ti rumbang numero 1 nga dayay, Una, masapata mapanta, duwata tumulong agparti iti kaldeng. Anya, agparti ni Tumboy iti kaldeng. Kaway. Inaganas nga ikyot. Adumanin abuti at imatungban no kasta. Una. Dabar ko naman ay nawaw. Ay, nisungay lepas mo amin na trabaho mo di bangkag mau. Ta siguradong agbayag ti inom. Amaw, abutin tayo ti duwang aldaw kay. Ay, kariglado, aparikaw. Anyati ko nam, mapan kamanan ijay ayan datong bawi ang makiinaw. Uwi nanang, kasangay na ngamin ita. Isonas ka na mapanak. At dakalding apartin ako naman. Ay, nagganas tiyo. Ay, nantaon, sigurado nga inom man ang tiaramidam ijay. Jak lapat yan at tumulong kang aglutaw. Ninanang, anya laki din na ya. Ang mga nunalipatan yaw, akok da ito'y anak yaw. Kinsan lang basta-basta akaw. Master cook pa'y. Master cook ngay bagbagaman. Ultimo inapoy nga ilutaw, makset pa'y. Nga oray jay rice cooker ti paglutwam, salbag ka. Alang husto nanang. Inakaw, tama nga numaladawak iti panaginumay, Anya! Nay, si kamot gahan ti masabat ko, manong. Sa dino ti papanam. Mapana man ijayan da tumboy. Umay ka ano, kaya mau. Ha? Kasangay na ita. Isa mapanta, umay ka. Mapan kalatan. Ha? Ngampang nga asim ka di. Saan mo unay ti uminom iti arak? Di ka di mabutang abantay adagos. Nya lang haki din, dagitang ibagbagamadin ka. Nasaysayat, anong matayak ka po iti arak? Ngam ti matayak ka po iti pisay, no? Anya? Ala, no di mo kaya ti umay, siyak ti mapan, nung panawang kan. Naragsa ka pa nagkasangay mo, pare koy. Nagyaman nagunay, pare. Kanagyaman na, timay kayo. Mabalin ayam, asang kami nga umay. Si Kaki di mo. Always prisik kami mo. Huwag na ita, ngayon bagang pare. Always present. Alaka niya pa lang dararamidin tayo ay. Shot punaw, Well, pare, cheers. Shot punaw, Anya kamitan, pare. Ay! Nay, apa nga dinalog na mulatan, Anay, Anya kamitan. Tunggal uminom tayo. Ipukaw mo day tayo bagbaga masyat puno nga. awa mo tidagas iti imbagak, sanay aparay. Awan matkiday. Ngam pukaw iti syat puno. Syat puno. Kat uray na minsan.
Awan pa'y napuutak ag matang ka iti arak nga inuman tayo. Ha? Nairuwam mo matanday tang ugalim. Makiin-inom kalatan, salbag ka. Anya? Naimbag kumamata. Saan ka apukaw? Makapasar. Ay na, nagsakimat na ito subil ko dinanok mo. Ha? Gusto lang, tapnog nakam ka, salbag ka. Makapailag kamot pare. Apay pinasubsobam ni pare Anton. Masarak at talagan, pare. Makaumati kasi jay nga ugali no. Naimbag ko nusan na nga ipukaw. Huwag nga rod, nakababayin ka na giti tao. Kita manuan niya tila nga nga umay agparang kanyak no ka. Ha? Sapay la ko tamakarik na matin itibain day ya tao. Manipod idi. Jak pa'y naputa nagimatang iti arak day jay. Ha? Pasig amakiin-inom lang. Barang ano mapanuno na data? No mapanunot na. Ngam among matanday akong parita. Nagpuskul tirupa na. Di na among ti mapabainan. Awan ang bain na dya tumbay. No mo la ko makastoy taramidin na kanya. Diyala ko man na pa na dya balay da. Salbag ki day. Ay na, husto lang day tangay naramid na ka. Tapno agnakam ka. Ha? Katno adamang mga kuasaw ti tao. Atunggal uminom kayo kanaw. Di ka kanupulos mangtad iti ambag maw. Anya? Saan mo't ngamin ang nasaya at day tangaramid mawanak ka. No makinom ka, gumatang kamot iti arak. Apay, saan ka mabaing? Nya laki din na yaman nanang. Kan may sa, nukas jay kano anabartakan. Pukaw ka kano apukaw. Siya puno ka na tipok-pukaw mo. Siyempre, makaungat mo't ajay tao. Nang rona kat awan nga ron ti ambag mo iti inumya. Mawatam! Ha? Nay, nya tikat katawaan mo sika, Gina. Anya pa'y no saan asika. Ha? Agsarming ka man, tapno makitam day talangam. Anya mo tanay tanapasamak iti subsub mo. Aramid aday dya tumboy. Awanan bain. Balsik to day jay. Uray puutin na. Oh. Ay namanong, no adaman ti awanan bain kada kayo. Sika, Aday. basol mo tadi kamot ngamin mangted iti ambag mo, no kasjay nga agiinom kayo. Ha? Naimbag kumamot, no uray saan ka mangted, saan ka kumamot apukaw. Syat po no, kunkunam ka no kasjay anabartag kan. Anya nga ita, pinasubsuban na kalangarod day jay atumboy. Ay, balsik to day dya tumboy kung naktumay. Sampay nga ita, yung adan tulad tao. Itay mingkaw. Anya? Naglastaw ko. Kung namula no kabalan namin, natatao yo. Ay na, amirisam kit di abidot mo. Kuripot ka ngamin unay kat. Anya? Ingkakit agpasensya kan kwa na. Saan akas ta nga agtanta na butob kalatan gapula ang iti sakit tinakam mo. Aha. Makapalag man day talangam si kaantaon. Tatamay. Lukas niya gamin na makainom ka. Gumatang ka iti arak, uray sag paminsan. Sana makininom kalatan. Ha? Naimbag ko mano di kapukaw-apukaw iti. Siyat punaw! Saan mo't asikati matang iti arak ngin inumin niyaw. Anya? Pag nakmam ti naramid na kang kaa. Iso ano uminom kay tumanain. Mga lakamad uray may sabutay. Uwing tatang. Birigon, mayat tisong bakmaw. Ne, itaman pa'y akaslasaan kan arumrumwar amapan makiin inom manong. Diyak kaya tayo naday. Ay na, nakaskas daaw Nagbalbaliw ako. Ang mga no, pasubsoban dak tumanay. Ay na, nasaya at na panunod mo day ta. Ngumala, no kayat mo ti uminom ka lata di ti balay. Awan ti kumuntrakan ka. Uray ipukaw mo ti syat puno. Basta gatangam ti arak amang bartakan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din!
Nagpintas Bagay mo daytoy. Ha? Ay, unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagakan ka. Ayos laeng, gaputa sagpaminsan. Iso aday to yun ti alaem. O sige, sikatinag ko na Wen! Alaem mo ibabawi. Siya kayo makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyamanak manan, friend. Nay, kasla sandal mo na itaimod mawanakaw. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka, day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan makunakin ko na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan ang naimot ni bakla? Kitaan niya daytoy. Agbalor iti 1,000 a sandal. Inted na la kanyak. Uwan nga raw. Ay na, nagpintas mo daytan. Kit ala, o saram daytan nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday to'y best friend kon. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha? Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adjans, tapno siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip nget ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamlano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandakmat. Kan may sa nakalalaan. Che. Bakit? Kaslaytay ka pa yung agsasaw ng may sa. Hay, marurudak nga rod lakay. Marurudak ka talaga. Apay mo? Dabaklakin ana. Kunamlano nakapimpintas da. Kat no agpadadamot la alaag. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wen lakay, ti amu da siguro. Iso dalaang ti makabail agumatang payman. Agsweldo aktulaang. Saan lang amay sa wenno dwa a pares a sandal ti gatanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay. Bareng ma-stroke da, gapo iti apal da kanya. Ay, amom friend, adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amom, nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga aldaw dito eh. Gapo lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo ganti rurod na kadata? Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Soledad. Anya? Anya kumati basol takan kwa na. Kan anya kumati pakarurudan na. Kat awan mo ti dakas ngar aramidan takan kwa na. Saan aya? Awan man. Ang mumatanda di Soledad. Ay, Soledad kunakun ata nagalas ti ugali na. Na ito lang nan, tikas diyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Soledad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day a tao, ikalik asibibiyag. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga aramidan takan kwa na. Mauman tulat ta. Sa dino ti paparamba kahit? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay Center Mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Anya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Soledad. Wan man nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga iso dalaang ti makabael agumatang iti ninginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin a pasikat kat. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Ani ha? Wala na, pudno ti bagbagak. At tiwak idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ngam isuda, nga uray bakbaketa. Aniya?
Talaga ka maghimatang kay ti sandal mo? Katuan, imbagak matken ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matin. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man na 3 inches a heels na. Ang mga nun nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit ka antap no agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay babainam. Anya pa kay babainakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amuklat ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Iti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni. Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rugkan ka na ito ginatang ko asandal la. Oo. Makapaasar ka! Panaw! O anya, maibagay ka di kanyak da ito sandal ko lakay. Kita man Unay ka na ya. Anya matanday talang kas kalag bibisin. Saan la akas la? Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumait. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti heels na. Apay, sana nasakit ta sakam? Nasakit Gaputa jak unay maipag na itinasayaat. Ang okay lang. Gaputa na pintasak mat. Anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy, anya manen at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang aruden ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairwamak to. Ket no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken anakanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamagayam solidad. Wan nana, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman ak nana, ay wan gayam, maibagay matla ka di kanyak da iti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman ak manan nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam iti dayta sandal mo? Ay na, agsaksakit nana. Ayos lang. Tinapatagkat na pintasak. Natayagak kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda kunak tan ano sa mutlat tan nga agsaksakit dayta sakam iti dayta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Solidan? Aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandal yo kin ni Ana? What? Ay! O, anong say mo, ha? Ti amo yo siguro, da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan mo't imbagami akasta. Anya mo't tanday tang ibagbagam. Ay, di ka man agin didi nga awan amom. Ngamin, sipod pa'y, nayanak kayo apasikat. Pasikat kayo. Ngam di yumat kabailan ti magna akasla kanyak. 3 inches ti heels ko. Ngam da kayo, 1/2 inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Ha? Bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag-lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabahwak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay! Naligusak mata. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan dak! Pangasiyo! Anay! Hala! Anay ko. Anya, nakitam lang arudan
Ngam kastapay la ti reaksyon mo. Ay, gunggunam. Anya? O anya, may ati 3 inches asandalan niya. Naka-build ng self-confidence ako nam. Nga nga ita, agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. No nga ije mall, uno ije ka adwan ti tao. O, di nakababain. No agsandal tayo ngamin, di eksakto lang, girl. Di kabaalan tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na, pangasim. Tamang ano anya pa iti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y, ha? Inak ije kusina. Inak danunan lagi ije. Grabe ti ilak da akakadwa. Ay, bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipagna. Anya ngay ita, natulid lang arot ije agdan. Ay na, makapailag nga ro ti lang na, hindi natulid. Kasla pimpiman. Ay na, gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam, na itama iti agdan. Ish! Ay, no anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Day talag paspasikat ti araramidan na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli, ket 4 inches jay heels ti sandal na. Anya? Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat, sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, ha? Adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong pakagapo iti rurod ko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungetang. Damagampay laang salbag kakitdi. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw ti limbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches asandal mo. Agbibisin kan tumod nga main. Kunamlano ka ba alam nga ipagna? Day tati maganab mo danga. Anya? Anya? Natulid ka, Jagdan. Wan, kat anya ngay kumati nakakatkatawa. May sangkamat. Inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklan kang agbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakin ka, akong di sandal ka pailaan. Naimbag kumaaday ti awan heels na mo. Ngam 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamu ti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel, no awan tinasayaat nga ibagam, mabalin ka di, panawan naklatan ditoy. Ang mga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Agung ungot ka, gapo ti imbaga. Imbis sa panunutam kan, amirism ti bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya ti mabagaan ba kay? Okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldawan na di ka simsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Awan bibiyang mo. Uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? No. Ammom lang arudan akastoy da iti rupak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kala aguuyong. No addaman aguuyong ka data. Sika Kansaan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakbakitan kan kunak manenay. No anya ko madagiti usar maibagay kan ka. Isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar iti saan maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Nay, apay bakit? Nakamulanglang ka dita sangwan ang ti kalendaryaw? Di nakpay kablaawan mo't. Umadanin ti birthday. Ngam kaslaawan laang kan ka.
Anya katoy bakit ko na ya. Amukmat nga inton Sabado ti birthday. Kablaawan ka kumangam. Inununa anak mo tan. Manon a birthday tinaglabas. Adinak pa'y kinabkablaawan mo. Di ka kusilap. Tapno saan ka gumura bakit? Ayabam, dagiti ko kumarim inton birthday dito balay. Taapay kuma, nga ayabak ida. Agsagana ka mo't uray basit Isagana ang matima ika 40 apa nagkasangay mo. Ay na, awan kwartak. Ay di kang ka iti pagsaganam. Ikanak? Wun! Kanya ti kayat mo lutuin inton birthday. Ilistamon, dagiti katangam. Ayabam, dagiti gagayam mo no kukumarim. Ay na, thank you lakay. Kunaklakit din no nalipatam ti birthday. Agpasada ka pa'y paray. Ay, una paray. Aginana ka mo ta. Itay ka pa'y parbangon ngagpaspasada. Saan lapar bango na? Kino nagpatpatnaga ka nagpaspasada. Uwan nga raw, apay ayakas talaunay tiragat mo ngagpasada. Amon pare, birthday ni bakit ko. Nasken ngagsagana akmot ure basay. Ay, no kasta, iso ti your orno nga, paray. Uwan paray. Ayaban na kahit dagiti gagayam na. Ay, kit umayak tumamang aro, paray. Una! Dagiti kayat na nga umay maki-birthday, di umay da. Ay, adu kami paray. Ay na, nakalukluk mo ni Biryang. Bakit matan talaga? Kat papanan na ngay ngamin no saan abo makit ti tao na. Kat no da magkaungad da ka no iluglukan nila kay na chicks na. Ha? Apay, pudno day jay nana? Ay, sumati bagbagada. Naumansan nila kay nakin ni Biryang. Tanay, bakit mat nga may naun? Kaya't mo asawa na. Ubing pay jay chicks nila kay na. Kat no sweet 16 kanun sa. Ay na, nagubing matan no kasta. Ay, bakit ni Biryang? Aday ta, inlista ko nagitigatangag apagsaganak inton kasangay ko lakay. Ay, kayo na. Ikan na ko na 86,000 nga igatang ko. 6,000 ko na. Nagngingi na dagiti gagatangan ita. Amangan no kurang pa iti 6,000. Isu na yung unam. 6,000 mo ilagayam. Oh, agkatawa ka. Kaya't mo asawan. Ada kwartam a 6,000? Ay, wait. Ingkar-karigatak tinagpaspasada kay. Dati kasta kwartak. Kat, ikan nagnarudan tama pa na kung agpalengke. Ayan tayo wallet kon. Day taman ni, nakabulsa di talikudam. 6,000. Ay, bilangak man titid ko kang ka. Nagdakkel mo day ta basket mon Biryang. Mapanak kamin agpalengke, mare. Gulpiam samot amin ang alako day je palengke. Gumatangak iti saganak para intun umay akasangay ko. Ag-birthday ka? Kaano? Intun Sabado. Umay kayon to Ag-birthday ka matgayam, Mari Biryang. Ne, anya ti panagkunam kanyak. Sa anak anayanak? Kat, anya nga iti saganam. Ay kat, umay kayon to Tapno maramanan nyo, dagiti saganak. Ay kat talaga nga umay kami, Mare. Asino pa'y ayati daddo mga inimbitaram? Diyak kayat ti mapan iti day ta birthday, day ta Biryang. Apay asaan ngay nana? Mabay na kamapan, tadi nakmat inimbitaran. Kano ko na nga amin tayo agagayam na kat mapan. No di nak inimbitaran, ay diyak kayat ti mapan. Sayang mo't nana, sapay ado ka no ti sagana na. Ay oray pa'y adaw, no di nakmat inayaban. Kat no kagiddan ko ang nagpalingke, talaga nga adu ti ginatang na. Gumurakan ko na, no sa anak nga imbitaran. Nasken na nga imbitaran nak. Imbitaran na ka, nana. Mabalin ka di asaan, kat no kaaruba na ka mismo. Inimbitaran mo ilamin dang iti gagayam mo. Binagaakon ida. Ang mga no adda di mo inayaban, ay gumuro da. Ne, ninsamot na namiling di agsibsibog iti masetas na. Wait, iso. Ay, bakit mata ni nanamilingan niya? Ay, mapan kun sa imbitaran. Nalaing kat agumura day jay no di mo imbitaran. Amangan no addan tumanan maibagbaga na. Ay, wala.
Amo, akas ti ugali day ta bakit. Ala, imbitaran bakit. Nanamiling, Oh, apay, Biryang. umay ka man imbitaran para inton Sabado. Apay, anya ti mapasamak inton Sabadaw. Kasangay ko ngamin, Nana. Ay, kunak no nalipatan na kon akaarubam. Mabalin ka dimot a malipatan ka. Mabalain nga itugot ko nila kay kaw. Ay, katuan ah. Diyay nga'y manugang ko at alaw. Mabalain nga umayda. Ha? Dagiti apo ko kasa nga pulaw. Mabalin ka di mat nga umayda maki-birthday. Sige, Nana. Ayaban niyo amin ida. Happy birthday, Biryang. Umay kaming tung araw. Nakitak mat nagtungtong kayo kini Biryang, Nana. Ay, wag. Inimbitaran na kaun. Iso mapanak tumaki birthday intong Sabadaw. Kunakon kat nga imbitaran na ka. Itugot ko nila kay kaw. Ay, mabalin gayam tagitugot. Itugot ko pa'y dagiti manugang kaw. Mabalin gayam ti ado nga itugot. Mabalin apay kit din asaan. Iso apati dagiti apo kaw, itugot kaw. Ay kat itugot ko mat nga rod amin nakabalay ko Iraman ko pa yan dagiti kakasinsin ko, ken kakasinsin nila kay ko. Mabalin dagiti kakasinsin nga itugot. Ay katayabak mat nga rod dagiti kakasinsin kaw. Kasla kayo agpakasara, paray. Ha? Dapay nalawa, damara di tabalayaw. Ay, uwan paray. Ado nga minti bisita ni bakay. Nay, pagsamputin lagi ti bisita. Nagaduda. Kaslamot taga iti kabangibang abaryo dagiti daduma paray. Ay, sos. Naskin gayam, abuo ababoy ti pinartiyaw, paray. Ay sos, agkurang sa tisaganan ni bakit Ay, sos. Dayta ka. Kit, umay kami pa'y agagayem mo at tricycle driver, paray. Yan anay tayo ti adda paray. Nagadugayam ti gagayem ni bakit, ma'am. Ay na, talagaan nasapa kayo nga imay Ay, birthday ko naman. Ayan na ngay nila kay mo, Nana. Ay, day ngay, day ta nakatakdar di ta igay. Wan. Isugayam day ta. Ket asino ngay mo at dagiti kasarsarita na alalakay. Jay nakapuraw, iso ni bayaw kaw. Jay mo't nakalabaga, jay inauna abayaw kaw. Ay, pati dagiti babayaw mo, inayabam, Nana. Dagiti ba't dadumay jay igay, dagiti kakasinsin kaw. Kun kakasinsin nila kay kaw. Ay na, umanay kayon samutan iti may sadakkel adam truck, Nana. Ay, kahit na kayo ngay balt. Ayan na ngay dagiti inayabam abisitam. Agwawarada mo tun. Nilakay ko, idi nakakita iti kumpare na. Addan ijay amakin inom. Ayan na ngay malt ni birthday girl. Ay, jakpay mo't nakitkita ng agpaysong. Ngam kunada mo't nga adda ijay kusina nga aglut-luto iti pansit. Pansit? Pansit lang nga tati sa gana na. Hayaan niya matan no pansit laang. Kakaiso na nga inayabak dagiti kakabagya. Pansit lagayam ti pasango ni Biryang. Ay sus, kunak ano adalit saun. Ngamawan mo ti makitak amatuntulo alit saun. Awan ti litson, Nana. Katno imbaga ka dagiti kakabagya. Gadalit saun iso ngay mayda. Italaang aya ang makaraman da itilitson. Manmanuda makaraman itilitson. Iso nga imay da. Katnoing karigatan dati nagbalasiw iti karayan anaunag. Tapno laang umay da. Kaday tangarod matlitson ti umay da ramadan. Amangan kayo. Ado ti sagana. Ay, Biryang, ayan na nga jalit sound. Awan ti lechon, Nana. Nangina ngamin ti baboy ita. Ang adumot kit iti sagana mi akarne iti baboy.
Awan tigatan ko iti regalo, Biryang. Iswa, happy birthday latan. Ay, thank you, Anana. O sige, mangan kayon. Ay na, naiwakas matlaang ti birthday klakay. Makabannog mo ti agsagana. Bayamon tanalpasan. Imbag ta imanay dagiti sagana tayo anya. Agasang may tinluto mapansit. May sasilyasay. Inkarkarigatak nga inluto dayjay apansit. Awan mo't siguro makuna dagiti imay abisita bakit? At dapay laang nga tamot makunada? Amo mo't dagiti tattao diti lugar tayo. Nabsog damat iti panagkunak. Nakitak tupay dagiti daduma nagitik out. Ado ti nag-take out lakay. Kunak kumaabawal. Ang anya ngayong harod. Narigat mat no gumura da. Wen bayamon. Tinapatag. Nalpas ti panagsagana. Adda kamot lagayam dito yung aglablabanan na. Ay, wan. Naurnong tilalaban may. Kasanaw, imbes nga aglaba kiti Sabadaw, napanak na ki birthday kini Biryang. Himbag kumamait no na imas dagiti sagana na. Diyak ngamin naramanan amin nana. Tay di agsubliak amangala ko ma. Naibus mo tanji salad ka ni spaghetti. Ha? Anyabot di pansit ngayon luto ni Biryang. Awan pa'y karnina. Nagdadakil aripulyo kan carrots lang ti Ricardo na. Diyay mat adobo anaraman na kurang itisoy na. Nagado ti suka na kan nalablab ay. Ay, di salad ay na. Kurang iti gatas na. Kasla tinipid da mat ingredients na. Diyay mat spaghetti da ngay. Anyabot da dyan nga spaghetti da. Awan sa mat cheese kan karnina. Isumat gayam asaan anaibos dagiti anak ko dya inala da nga spaghetti da. Tasaan mat gayam anaimas. Kag nakabalkot kayo kadimulang. Ayun mabalin kadimat asaan. Jay karni nangyawid kami. Sika ngay nana. Ay na, sa nga silyasin sa genayawid ko akarday. Na, nagadumatan nga eh. Ay katuan na, kakaiso na birthday ni Biryang. Jakit din mangyawid. Ay, kalukwanan no jak agyawid. Paray, anya di madamdamag ka? Adda ka no babae. Nabayagan nga iso day ta kanyak paray. Awan kinapudno na. Isumot ti pagtutungtungan na kiti babae di tabasit a kantina ni Mang Angkwan. Nang rugi day ta idi-ar-ar kila endak dagiti mamaestra. Amukon o sino tinaggapuan day ta nga istorya pare? Ay, amamam. Asino da nga eh? Dagiti mo lagagayim ni bakit ko Ni Nana Milag. Nalay nga garamit iti istorya day bakit? Ti lansa mo ti istoryain na mo day. Kasta ngamin no umapal da iti padada a tao pare. Nasakit tinakam na, tasaan nga iso ti inalada nga agisoro iti kinder di tasinter. Aya, adagayam kastaan na pasamak. Di bakit ko ti inalada, taamuda ti record ni Nana Miling. Nalay nga agistorya, ado ti sana mangayat ti kasya nga ugali na. Isumod lagayam. Akasta launa iti panang perdida kan ni baka ma. Ken kastamot lang dadya kumari na ang nagdadakkel ti siding na iti asidig ti bibig na. Ni Maritais. Ay, may samot da dya chismusa. Nalaing nga agiwaras iti chismis. Bagay na nga raw, at tinagan na ang Maritais. Una, gagangay nan sa ta nagdadakkel ti siding iti bibig na pare. Imbag man, tasaan na ka nga apain ni baga mo, kada kita mangmangag na nga, da babaeng pare. Apay kung maatutupan na da kita nga istorya, kat amuna mo't nga awan aramid ko. Agtalag kanyak ni bakit ko pare. Anya laki din nga minagito'y akakalugaran tayo pare. Apay nga ta, pakaragsakan dati mang perdi iti padada ataw. Nana Miling, nadamag mo ka din. Tiyan niya, agradwar gaya man di inauna nga anak da Biryang. Ay wan, ni Kenneth. Agradwar gaya man. Addan sapay ka no honor na. Ay nagkup-kupya lang mata. Talagaan nalalaing dagiti anak da Biryang, nana. Imaladakin ni Biryang. Anya kumangay tipaglayngan na. Anya kumangay tipaglayngan na. Aywan gayam, nana.
ininbitaran na kan. Celebraran da kanukat di graduation di anak da. Apay nga mom. Katawan pa'y mati na ipalpalapaya kanya. Urayam nga imbitaran na ka, nana. Mapantayo taado ka no ti sagana da. Ay sigurado amang isuputa. Oray sakmat Inimbitaran mo't lang dagiti kakaroba, bakit? Mabalin ka di mo't asaan? Nala, imbitaram. Tama nga no adaki di sa wanda amadi. Adun to ama ng ti masauda, ang ambay amon. Ay, anya laki din ngagbayso. Saan amap-mapnak dagiti tattao? Mabsug da lang arudan, mangyawid da pay, at dalat tamakunada. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Nay, si kamat gayam, bakla. Anyat gatangaw. Ay, bibili ako ng sabon. Tayman Ariel powder. 5 sachet. Ala, mabiit lang nga raw da. Atay. Ay, thank you. Ato mo tibayad ko. Na, kaslaado tilalaba am ita Oo kaya. Amo mo nagiti kakaanak amokong. Naglaing dang agimureng. Naimbag kumamat ano mang tadda iti igatan ko iti sabon. Was! Ay kat nairwamdan akan ka. Nairwamda iti kinasingput mo. Ay, Diyos ko Ala, ingka nga rudan. Tapno makalaba kamutan. Sigurado ngagmalmalem ka manun ngaglaba. Ay, salbang tingastoy. Salbang ka talaga. Hey, apayan anak ka. Agong unget ka, Mike. Kitain niyo matatatang. Ay na, saan pa yan nagudwa ti lalabaag? Ang mawanan ti danom. Anya matatigastoy. Inaldaw mo ten agawan ti danom. Ay, isardeng mo pa ilati pa naglabam Ay, ingka man kita ti kontador dayaw ta. Siguradaw nga in turn around damanin. Turn around bagbagayo tatang. In-close damanin Saan mo't maawan ti danom? No awan ti mangi-close iti kontador tayaw. Sino kumati akin aramid iti dayta? Ay, jak nga ron amo anak ka. Paliiwon tayo no asinaw. Ay na, maamuak lang no sino ti mangikuklose iti kontador tayo. Ikak iti pagnakman na. Anya, aglaba ka laang. Ngamnapan mo pa'y inclose amin na kontador, bakit? Wen lakay, ngamin, kurang ti danom arumrumar iti hos. Nagbasit, iso anapan ko inclose Anya? Ay na, bakit? Nubasit man ti rumwar iti hos. Ano usam ti agtaya? Saan nakasta? Ang mga nod na makakita king ka, narigat ay. Amom ti danom, bakit? Napudot dayta pagririyan. Kaslamo iladaga dayta. Inton kwan, pinalapal da ka lang araw, dagiti ka aroba. Ay nalakay, iti kaanuman, saan ang mapasamak dayta? Ngamin, mabainda kanya. Gaputa adda ka ba ilan tayo iti biyag? Kita amat amin dagiti ka aroba tayo. O, ikumparam man, pasig da amin anak kurapay, iso ang mabainda. Anya? Iso ano kayat ko nga i-off amin a kontador? I-off ko Anya ko no agungat da. Agungatak mat na. Total, awan mo't kabailanda. Nagkapuak itay ijayan da Luisa. Agung unget Mike. Tabay ka no, tatang? Agung unget atawan danom da. Ay, hindi nakano kita anti kontador naka-off ka daw. Hay, kat intern around da sumulagayam nga awan danon tay itay. No asino mo't ati awanan na nakem na mangiko-close iti danom. Wan nga ro tatang. Kunamla no isuda lang ti agkasapulan iti danom. Ay salbag. Karuwa mo iladay ta. Saan tayo amaranranaan kahit iliblibas na siguradaw. Payman. Pamuak lang no asino ti akin aramid iti dayta.
Oy na, titenged na, ti-turn around ko. Ha? Wen! Arami dagday ta ko naktumet. Saan na ka mabuteng? Taam mo kasyak ti husto. Isumo laang nga agong unget ni Antipuring itay naggapuak ijay balayda. Awam mutla danom dakat. Anya? Awan tanumda? Kaya't nasawen, amin akuntador ti danom kat id-dependa. Una, ita-turn around da. Ako na ni Tatang. Hay, awanan ba inan talaga no asino ta kin aramin iti dayta. Hanggang pasensya langin dadya at tao no machimpuat. Ha? Isu dala ayat ang kasapulan iti danom. Masapul nga idependa no kargada. Di dala anusan nanti aguray basit when no agtaya iti rumwar iti gripo da. No di daket salbang. No siyakla ang tagparparikot iti danaw. Ado tayo magayam. Amin tayo dito abanda na ket parikot tayo ti danom. No asino tinagtured ang mapan mangid-idda. Day tangarod ti saan tayo nga amaw. Nalaing mat nga may no asino man day ta. Nga ben, iranana nga awan tao ang makakita. Sana mapanidepon. Ay, nana. Awan sospit siya no asino. Ay kwa. Narigat lang amin ka tagsasaw. Bay amlatan na sa bali at tao ti makakita. Tapno ikanda iti pagnakman na. Ay, no asino man day ta. Kabailak nga ikan iti pagnakman na. Ado sospit tsak. Ngamjak pa'y sigurado. Aguray laeng Tano mapanagnakak nga iso. I-turn around ko titenged na. Anya? Asino ti bagbagam asospitsyam ang mga idep iti kontador anak kaw? Asino pa'y kuma? Dayjay nga Elena. Ha? Isulaang ti agpakalaing dito ayan tayo. Kan may sa, isulaang tinangato ti kita na iti bagbagina. Awanan pa yung dayjay? Ha? Matiliwak lang nga iso ti mangikoklos iti kontador. Pusi-pusak to pa iti tenged na. Nagungot ka matan anak kaw? Wala! Diyak atrasan da dyan nga Elena. Uray iso ti kabaknangan diti lugar tayo. Ano fa? Awan koneksyon ti kinabaknang da iti danong ti bumarangay. Makita na ti di na pa'y nakikita ko naktumet. Oo niya, napan mo manin in off dagiti kontador bakay? Wala kay. Basit nga minti danong arumrumor iti gripo. Sapay ado ti lalabaa. Ay na, pangaasim bakit? Sarda nga mo day tang aramid mo. Ammom ka day. Asika ti pagat atapan da dagiti kaaruba amang ikloklos ka dagiti kontador. Ha? Iso pangaasim man bakit? Di mo urayan nga dapat ti madi nga maaramid daking ka. Sakbay sarda nga day tang aramid mo. Ay na, kas iti kunak idikan ka. Sa anak amabutang kunak mat. Asino ayat ti kaaruba tayo anaturad? Awan mat. Ha? Pagsasawak to pa'y idak. Anya? Awan ti kaaruba tayo amakabaal amang dilaw kanyak. Amang numatong takto pa'y. Nagkapuam nga ay, itaman pa'y anasapa kaarimwar. Nagkapuak ija yan damiling. Nakuna na nga ron kanyak anakita na kano ni Elena anang idep iti kontador ti danom. Kasta ka de. Wan, isaw ti bagbaga na itay. Ay, kunak no siyak laang tinakakita kan kuana. At dapay gayam sa balay. Husto laang. Tapno mapanagnakan nga isaw ti mangikloklos iti kontador tayaw. Kaya't mo asawan, nakitam ni Elena anang iklos iti kontador tayaw? Wan lakay, manun adaras ang nakita. Ngam agul uli makaklaang. Urayak asabali at tao ti makakita. Iso ang nasaya at tanakita damilain. Ay, tiawanan ba'y na babae? No apay abukbukudan na ati danaw. Apay isulat ang kasapulan. Un nga raw, adda ko man naturad kat amang ibagakan kwa na. Madaa, ibagakan ni baklata isaw, ti mangibagakan kwa na. Ay un man ngagpaisaw, apag isaw, naturad dayjay nga anak mo. Amok akabailan na akasarita dayjay nga Elena. Uy, sister. Ada ibagak Anya manen, kabarbaro amaritis manen. Ibagamon, ang amnodaan sa anen. Unay kan, saan adaan? O anya nga ron, ibagamon.
Nakuna ni Auntie Puring, nakita da kano ni Ma'am Elena anapan nangiklos iti kontador tayo. Saan laang nga iso tinakakita? Uray da Auntie Miling kano nakita da. Anya? Oy, nakangagamit iti dayta chismis. Amumutan, akanayo nakamapan ija ayan the girly agayam ko. Iso amang mangag ko dagita nga istorya. Mapanag nagkaklapod no dayta. Agsaga na kanyak da dyan nga Elena. Apay-pay laang ang masapul ang mapanagnagam. Kat saan laang amay sa wunudwa at tao di nakakita. Ay, wun nga agpaisoan niya. Payman? Ay, mapunuan akon. Ay now, di pala nakakaguda ti lalabaak. Ngimawanan ti danom. Anya matan? Kat, in turn around manan ani Ma'am Elena. Una yan. Payman tarumwarag. Inakman kita anti kontador tayo. Anya matatikas toy? Ala, ingkan, bareng masabat mo ni Ma'am Elena. Nasayata nasabat ka, si ka Ma'am Elena akabaknangan dito yung lugar tayo. Naggapuam? Ha? I said, naggapuam? Kwa? Di ka makasungbat. Gapwa. Ta, si ka tinangidap iti kontador ti danom. Sana ya? Wan, kat, anya ko matibibiyang mo? Kasta gayam, awanan ka itibain, maminsan pa. Anay ko, pangasim, gusto ko man. Sa anak pa akontento anang sipatkan ka. Kanayon mo apusipusan dagiti kontador. San ka di? Iso nga ita, day tatangad mo ti pusipus. Pangasim, muston. Sana gaputada ka ba alam iti biyag? Kat aramida mo ti kayat mong aramidan. Maawatam? Awan connection ti kinabaknang mo. Tapno agaramid ka iti kasta. Wenno iddepem ti kontador ti danom. Apay, si kalati umininom? Si kalang tagkasapulan iti danom? Ha? Sige! Sumbat ka pa'y rubi-rubak dahi tarupam. Pusi-pusak pa'y tatangad mo. Tapno saan ka na makaiddep iti danom? Salbak ka? Anay ko, nagsakit na talaga titangad ko. Gapoy tinarami day abakla. Ay, balsak day jay, uray puputan na. Ay, daytan ti ibagbagak king ka bakay. Asaan mon nga urayan nga dapay marami daking ka. Dayjay pa'y abakla tinaranaam. Ay, Si kalangaraw tin turn around na. Uray asino mga main. Makapungtot iti daytang ay naramid mo. Sa pala ko matag nakam kan. Sana nasaya at tinaagom bakay. Ay, apo na to'y. Awan ti maaramidan ti kinabaknang no isoda ti adday ti usto. Tandaan am dayta, bakay. Anya, tinungpam ni Elena. Wan tatang, saan latong pa? Slaps ba? Anya, Naglasto ka sumusungbat? Naplang tilapayag ko iti panagsasauna. Iso tinungpa, Ay, saan nga kuri ti kinabaknang na no siyak ti mapaunget na? ay nan, nakabutbutang kamit no si kati makapungtot anak ka. Inikak na ti pagnakman na tatang. Tapno di na panunutan aga po tabaknang ket awan ti makaitulad alumaban kan kuana. Kahit anya ngay mo tinakunanakin ka anak ka. Was adi! Basta intern arong ko ba si titanggad na. Ay, sakto pinagawid. Ay, jakla mo ano agang angus pa, agang gaita. Anya! Ay na, husto laang dayjay nga inaramid ni baklay ti dayjay nga Elena. Tapno saan amarwam. Agam, nay mabainak mo. Amangan ngamin no ibagada ajak sinuruan ti anak kong agpakumbaba. Ay na, adula amin day ta pakumbaba. Nukas kan kwa na mo lang ti kasarsarita. No sa anak labakag siyak at inangtong pakan kwa na. May saka mo at naunget ako na. Kay makapaunget mo't ngamin ti kasjay nga ugali na. Tilabagi na ti pampanunutan na. Di na amo apanunutan, akasapulan mo't ti danom. Di pa'y lakinugtaran ni bakla tapno agnakaw. Saan na kinugtaran? Intern around na basit ka no titanged na. Ha? Ay, husto no kasta. In-turn around na, akas iti panangi turn around na kadagiti kontador. Nukas jay asumro ti kinamanaging bubukod na. Kawan. Kita akman no dapay laganas na amapan mangiklaus kadagiti kontador. Iti kastangay naramid kan kuana ni bakla. Si kamat gayang bakla.
Siya nga rod, Huway, anya ti parikot mo. Ibagam saan na po ngumatras? Ay, kwa. Awan mat parikot ko. Nasayat no kas na. Ket, sa dino ti papanam. Mapan mo ka di i-turn around manen, dagiti gitbal, dagiti kontador ti danom. Ibagam laeng tapno i-advance kumatipong tot ko. Ay, saan bakla? Saan ko mapan i-close ti kontador? Mapanakla iti store. Inakla gumatang itilana. Pagilot ko iti tenged ko pinusipos mo. Okay, good. Kunak no lumaban ka, tatutupan ka manen. Saanan bakla, pangasim. Huston, saan ka lumaban? Kan ikarip, adya kun i-close ti danungyo. Saanan apulos? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, Oscar. Oscar, Apay manang. di mo malaki sayanan day talabay mo. Mulmulang lang ang mulatan day ta ulo ti manok di ta pinggan mo. Palpalamiisag pa lang manang. Tanagpurot da ito inapoy kundi ko ngayon dasar mo. Kasla na unag ti pampanunuta ma. Pampanunutot nga rin nila ni manang. Asino alane? Yay balasang anam amok di kasaran. Lamin ano kain sana. Nagpintas manang. Kayat mo asawan, agayat kan. Ayat ka din da ito amarikrik na manang. Ay na, sigurado nga ayat day tan ading ko. No talaga akayat mo day jay abalasang. Ay katarma ma. Day tati parikot ko manang. Tajak amo ti agaran. Day takot nga min, taday talagar din mo, tas asikaswal. Kasano ti agaran maya manang. Ay kat mapan mo pasyaran ijay balay da Ngamnay, no mapan ka agpasyar, nasken mat nga rod nga agporma ka. Agdigos ka mat ken agbangbang luka. Ay, day talaga yam. Sige manang, mapan ko pasyaran, hindi pa na ida. Naglawa man ang dito minulaam iti kamote Sigurado adakkel man ang tipaglakwam dito Agda man ang ibang kukon. Day tamat lagi bang konti aramidam. Mga sawa kan Tapno adda pang usaram iti kwartam nga ibang bangkom. Agaramak ngaruring. Armamon nila ni akras mo? Ay kituin Talaga nga armang. Iturturod mo na. Mariknak namin nga pitik-pitik ti puso. No kaya't mo akit kadwain ka nga garam. Mapalin ayamot ti kasi taparay. Una, ura ijayak lang ruar. Pampapigsa iti pakinakam mo Sige man nga ron. Kadwain nakindan mapanak agaram. Tani, gaputado ti umay agaram kan ka. Pinagpila kiday jerwar. Ay kutuwanin amanong, tajakmot ida mapaggigiddan asangwan. At dapay kayam dagiti naggapoy jay kabang-ibang barangay. Jak amo, no asino ti pilyak katakwada. Ay, siyak ti agbilay. Ne, anyalakit din ayan ni nanang nakisampitaw ka man na kunak. Kasano ko maasika ti agpili, kat nila ni ti makiayan ayat. Ay, saan amabalain basta-basta ti pakiasawaan nila ning anak kaw? Nanang, pasig natataraki dagiti nakapila nga umay agaram kin nila ni. Apay, basta natarakay, nagpintasan nila ni akapsat makiasawa laang itinatarakay. Anya ayat ikayat mo akalidad ti lalaki pakiasawaan nila ni nanang. Ay katsiyempre daytay mat adda kwarta na. No saan kwarta? Rombang analawat ti dagana. Idirabi Oscar. Nagado kami magayang nagararam gingwa naman Gagangay balasang gayang. Sapay nagtatayag dagiti karibal ko. Nagbabakid da. Dapay barbasa. Kat si Kangay. Tang-tangadik nga rin. Ida. Nagbasitak lang para kadakwada. Kidag-kidagandak lang. Nagpipigsara. Anya ti panagkunam di tabagem, Oscar. Basitak lang arudan. Nangisitak pa'y. Ugar-gar ti bukong.
Sarang pa lagi tilapayag ko, nagbasi. Ay naading ko, inuyaw mo maninday tabagim ako na. No si bibiyag kumapay, dagiti naganak na. Sigurado nga ung tanda ka, gapo iti panang tagtagibasit mo di tabagim. Yak sa ito na yun, tiagar, mana. Siya nakmut apampansinan nila, nay. Oray ni nanang nangagbanbanday. Di nakpanpansinan. Ordinaryo lang, abaro. Ala, mapanak bakitsin din ton madamdama. Adda ka di ipagatang mo. Ay, awan manang. Badaw, sapatos, apagaram mo. Oray sa anang, yakon kayat ti mapan agaran. Ay, amukon. Igatangan ka itibang banglaw. Awan niya ngay lanay. Adda ka din napila im kadagiti agar-aram kan ka. Agpilpili akpay laeng, nanang. Laglagi pam aje pilyam. Naskan nga do ti kwartana. Jay adda ornong na iti bangkaw. Wano saan, jay nalawa ti dagana. Adda ka di matikas ta alalaki ita apanawan, nanang? Ay katadda ah. Apay kay din ngawan. Kat dagiti mo't agar-aram kanyak. Kat pasig mo't nagpupurmada. Nagpupugi kan nagtatayag da. Ay saus, saan adagita ti pilyam? Nanang, siyak ti makiasawa, saan ada kayo? Ay saus, agregat to ti biyag mo. No saan ka nalaing ngagpilay? Ay, pas man ti pa nagmulam iti kamuti Pare Oscar. Ang yaman nakta, imay naktinulungan na nagmula. Sa nabalik tatangda ng kamay, paray. Ay, karumbang lang Tadamot pagload ko no madamdama. Oscar! Ay. Nimot manang mo data. Anya day ingat nga to na. Ay, Jaysa, ginatang na para kanyak, paray. Nakagatang ako ni Tibang Banglaw. Ay, sus. Day tati ka sa pulang pare. Tapno kayat na kanila na eh. Ay, unay mo ni manang. Tila gat-gatangin na. Oh, amom numaangot nila ni daytoy. Ay so, sigurado asong batang nakan. Ayun ngagpay su pare. Hey, padasong day ta. Agbangbanglo ka mo ta. Ha? Nangina, ti pinanggatang ko iti dayto abang banglaw. Iso anas ken nga usaram inton rabi amapan mo pasyaran nila neng. Ha? Ay, masapol nga usaram pare Oscar. Ay, kita am imay pa intulod ni manang mo dito pagmulmulaan tayo ti kamuti. Pinagtugaw ko dagiti agar-aram kinilanay. Tapno sa gaysada ang maibagada tirik nadakan ko na. Makapili mo't siguro nila ni kadagiti agar-aram kan ko na. Sapay ko maa? Nay, anya day jay maangot ko. Maangot mo matgayam ti mangangot ko nanang. Agat binalitungag mo't akamutay. Wan nga rod nanang. Mangangot ko maday ta. Agoray ka man, tadamaga kadagiti agar-aram kin nilanay. No asino kadakwada tinagitugot iti binalitungag akamutay. Ay sus, nanang di ka lamabain. Awan lati di ka damdamagan. Pagbay na kumangay, dakas ayati agdamag. umaya mamit agaram lanay. Ah, kunak man no adala kinadwaam nga umay agaram. Ah, siya gayam ni Oscar. Asinaw kada kayo tinagbalon iti binalitong akamutay. Ha? Anyamad ni nanang. Kunak nga anya itayan ti umayo ibaga day talagayam. Ay katsibri at dagayam maangot ko nga agat binalitong akamutay. Ah, Juan. Ay sos, agbalon kayo lang arudan, binalitong paimot akamutay. Diyay mo't kumasabong Ay, nana, syakti agat binalitungag. Anya, sika. Yay, pabanglok da jay, nana. Ay unay mo't day tapabanglawn. No adda pa'y planom nga umay agaram kinilanay. Saan monton nga usaran day tapabanglaw. Tadyak kayak tiangot na, ha? Awan latta. At dami na lasak. Gapoy ti dayja pabanglo ginatang ni manang kam. Pare, saan ka ko mga agsaw iti kasta? Ay, yakon kaya ti agarim. Ay sus, sumuko kan? Para lang iti dayja na pasamak? Anya para lang dayja. Pero may anay babainak pare. Ay sus, ituloy mo lahat tagaram pare. Isardeng kaun pare. Na, kahit
Anyang nga ti planom? Aglak-lakayak lang ang barong. Ay sus, kasi ka pare, no mainayon ka kadagiti 5 kay abaraw dito lugar tayo. Saan lang matasya ka? Uray si ka? Aglak-lakay ka mo. Abaraw. Oo, nagkunakan ka. Sus, awan planok nga aglakay abaraw niya. Mga sawa ka, no isuti kayat mo, pare. Tasya, talaga nga isardeng konti agarang. Bye-bye akon. Kuna ginaggatangak anabang luday toy. Apay ngay nga agat binalitungag met gayam ti angot na. Mababainak manang. Ay, inak apaan inton bigat ginaggatangak iti dayto abang banglaw. Ipungot-pungot ko kalpasan apagsasawa. Ay, saanin manang. Apay-pay lang nga ramidam day tangay. Tapno makaibalis tayo iti inaramid da, apanang pabainkan ka. Bye-bye amon manang kunak manang. Kahit papanam ngay. Ay, mapanak man nagmulay iti kamuti ah. Isulangan ti ramidag manang. Agmulak iti kamuti, aging aglakayak. San kan nga garam? Mayamon manang, aglaklakayak langin na parang. Ay na, awanan ati manghiwaras iti pulita yun no kasta. Apay, napanan ni Manong Mau. Ay, jak mo nagpadaya mo't itay, nanang. Kunak amapan na aradwang isang kabasit adagatayaw, tapno mulaan na. Ngam naman ang aramidang. Napanmanan na ki-basketball, ananang. Ay saus, agmalmalum man ijayan. Agpadpadadalakin ni tatang mo. Gungot kayo manan. Ni tatang mo, agmalmalum ijay kantina amakin in istorya. Noan niya latis istoryaan da, di mo lamay ibusanan. Ay, nagatidog man ang tilitan niya yun, nanang. Ay na, agpay sumati bagbagak. Katnimot manong mo, agmalmalum ijay basketballan. Imbag kuma, no damayawid na akwarta. Iswasi kalanay, pilyam ti pakiasawaam. Diyay nagagag, kan nalawat ti dagana ti pilyam. Awanan ti kasta itaapanawan, nanang. Napurma, kan gwapo, ti uso itaapanawan. Day tala makibas basketball ter aramidom. Di ka pa'y nagaradaw. Nagbasit lang aruden adaga. Di mo pa'y masango amulaan. Ay sus, basta makiasawa nila ni itinagagayt, ken baknang akaskin ni Oscar, saan na masapol nga agar-arado akpay laeng. Anya? Asino day nga, Oscar? Ket may sakadag iti agar-aram ken ka. Adda baknang ngagar-aram ken nila nay. Adda nanang, jengay ko na mga agat binalitungag. Ha? Oscar, tinagan na day jay? Baknang? Kasanoan na ibagam abaknang? Ket no iso titungtungan mi ijay basketbolan itay. Nalawa kanugayam ti daga at tinawid na kadagiti naganak na. Ikta-iktarya ka no. Oh, nangagmaw lanay. Nalawa ka no ti pagmulmulaan na iti kamuti. Dakal ka no ti kwarta na ijay bangko. Oh, nangagmumanan lanay. Nangag ko amin, nanang. Apay, tulingak ayakas kada kayo. Ang gapo iti pa ng pabain mo ken ko nanang. Ay sos, amangan no saanan nga umayagaram. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Pinabay na kaya mag. Di na magkulaang mag. No asino ti agat binalitungag. Apay, panang pabain ayam ti kasjay. Sos, naglaing kayong tumad ngamin amang pabain. Iso ang makiasawa langin nila ni itinapurmaken guwapo. Ay, jak kayat! Jak itulok dita. Dayjay nga Oscar, ti kayat ko apakiasawaan na. Nalpas ti tungtungan. Sus, ay niya lakit di ngaminin ayan ni nanang. Di ka lakit ngamin tantanangan ti ibagbagam. Basta nalpas ti tungtungan. Period! Manang, pudno ayaman ang dan kayo iti agkali iti kamote? Saan mo ka di ang nakasarita ni Oscar? Ay sus, kitno agpaspasanaang mat iti kalapaw na, iti garden na, manang. Apay ngay. Ay, mga no dahi pa ng pabain ni nanang nilanikan ko na Bagbagaan man dahi agayem mo. Lab na talaga nilani, manang. Ingka kasarita iti kalkalapaw na. Tadamagam, numanangdan iti agkali iti kamote amula na. Ay katuna, tagayabak iti agkali amatangdanan.
sukat ka na. Agpapintas ka. Tamapan ka makikali iti kamutay. Anya? Siak? Agkali iti kamote? Agpasiksi ka. Tapno makita na ka ni Oscar. Apay dito'y sandal nga dati heels na. Ket usar ma. Usarak? Amapan agkali iti kamote? Agminiskirt ka. Anya kayo matan nanang, tira ibagbagayo. Agam amangaw kayong samatan. Ay sao, surutom ti bagbagak lanay. Saan ka nga agkapoy-kapag? Man-manaw, tikas kinuscar. Nagadudag iti kayat na matangdanan nga agkali iti kamote, pare Oscar. Pagkalyam ina, tangdanak ina, pare. Yung tiimas na, puro matbabakit. Ha? Ay nanine, pare. Adda sumunga dakas labalasang. Kita am na Di naman angawon iti kasda, pare. Ay kita am namin ang angawon kayamat. Ha? Kaslamot nila ni dayta, pare. Ay sos, isong agpaisaw. Nakahils ka nakaminiskirt nga umay agkali iti kamutay. Ay saw! Saan ka nga gali iti kamutay, Lani? Tadyak ipalubos nga gali ka. Ha? Kat? Anya nga iti aramida? Dito'y kalangan abay ka. Agis-istorya talat ka. Siga man, no dayta ti kayat mo. Awang ngamin ti kais-istorya. Ay kat, siyakon Ha? Binastid na mo ito. Saan ka binasted, Oscar? Ha? Saan? Si kamot ngamin, idi pinabain na ka ni nanang. Saan kan nagsubsubli iji balay? Amom ka di, nga inururay ka? Pinadpadaanan na kamutlaang ni nanang. Tapay ka nuway. Di ka pa'y lamakadlaw mat. Karagiti amin ang nagar-aram kanyak. Sika, ti type ko. Ay na, nakaragragsak tiriknak anak ang iti dayta. Lanay. Uray ni nanang ko. Si kamot ti kayat na, para kanyak. Ay, agkasartan nga roda yung nanay. Saan ka napapayagan ba? Agkasartan. Bueno, papagayam. Ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag anay tampaw dito'y drama tayaw Anya Laki din. Anya Laki din. Naimbag pa ni Fernan o madanin ti panagkalaysada iti kaayan ayat na, pare Pito. Wen nga raod. Saan na all ko na talata na. Anyang nga raod. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di mo ibagati kasta, pare. Adan tulat ta ka di. Kanon to ba data? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa akpayan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo asawan, agbakan? Kit no iso ti kasat. Anya nga raod. Aglo na ko na. Awan mat nga raod ti mayat na palasang. Oh, salpad ti kasto yabag. Makauma. Lumakay tayo nga mawampay asawa. Salbag ka talaga. Ay, nabartag ka manan ako nakaw. Anya ka mo tinanakaw. Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Di ka di mabayin ka dagiti karuba. Si kalaang ti mangmangag. Sapay rabain. Orasan ti panaginan. Awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko ti agbuka-bukaw. Agbukawak lata. No daman tinagari tita. Umasidagdag buksing kamay. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung matan. Awan ka butang kao. Uraya sino. Gan uray manutang umay. Sana ka mabutang ko nagtumas. Anya mata ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, huwag nga raw danakaw. Anya laangan nga iti iba kadagiti kaaruba. Rabiin ng pukaw pay lapukaw. Kunam lano bagi na tilubong no kasta mabartek. Nala, hustaw na nakaw. Ingkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan.
Bagaak ni manong mo inton bigat. Wan man nanang, ungtan yun no iso. Tapno man agnagam. Di na pa'y ammo ti agbain mo. Nasaya at tabi mangon kan Pidong. Apay manan ay nanang. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartag ka. Day talag puka-pukaw tararamidam. Ni nanang mat. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin na lastog no kasjay amabartag ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, day ta kayo manan. Tila ibagbagayo mat. Di ta kayo manlaang. Siguro wala parikot ni Pidong. Iso kanayaw na naputot ti hulo na. Ken maysa. Kanayaw nga agpukka-pukka kuno kasjay amabatag. Anya kumangay ti pagparikotan na. Amagaan no kayat namutan ti mga sawa. Mga sawa? Ay sus. Awan ti mayat abalasang kenkwana. Gaputa kasjay ket nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang mo. Adan to Ay, sapay la kumangaraw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Nasaya at naranaan ka, Pidong. Tata, amaok no hapaya ka na yun na napudot ti ulam. Amaok ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau, adayam amukin ka at chicks. Ha? Napintas na jay, ken siksay, ken napudaw. Natayag. Sino tata? Intaon bigat, umay kay di balay. Mapantay jay ilay. Yam amokan ka ni Sally. Bareng man no iso ti maasawam. Bareng no iso ti mamagbali o iti ugalim. Sige tata. Mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Ada balasa nga pangyamamuan nila kay ping-iken ka. Una nang, ijay ka no ilitayan na. Kayat mo ba? Ay katuon Ay kita agpay no magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti kunam, iso ti mangadang, no magustuhan na ka wano saan. Ayin tunkwan, paayon nakalaka nga raw. Ninanang mat. Mala, mapan ka. Iturturod mo ti sumangoy ti balasang. Akas iti kinaturod mo nga agpuka-pukaw no kasjay amabartag ka. Naimbagal daw mo salay. Kastamit ka na kayo, tata. Kastamit kan ka, manong. Ay, agyamanak. Ay, gayam. Imay kamay. Gapaw takayat kuban ngayam amukan kaday to'y nataer abaraw. Ay di ka madanagan tanasingpet day tawi. Awan pagdanagam. Ay baraw. Yam amumutin ati bagim. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kan tumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, umay kalata. Awan ya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata. Magustuak launay. Nagpintas jo. Ay kahit, ituloy mo mapansar sarong karan. Di ka mauma, aging gangaklonan na ka. Uwan tata, mapanak ka talaga. Nalab at persaytak samatan kinisali. Iso nga raod nga aramidam amin na kabailam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdat-daton kan kwa na. Engam sapay lakoma. Tasika, ti pakaisab-itan ti puso na. Anya? Sana ula talaga, pare ko. Panag ko na, makaasawa ka matay. Sapay la ko mga rod, pare. Tani, manumit tawan ko. Ngam ni, awan pa'y asawak.
Ay kat sa nabali tanu aklunan na ka ni Salay. Siya tulangan ti baak nito'y lugar tayo. Ngamin, mga sawa kan paray. Maibagak tula ang dayta no mapagun ko ni Sally. Ay, uwan gayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo paray. Ape aya. Kado anak man amapan ijay ayan ni Sally. Ha? Mapantado Wun, kado anak tanay. Mabainak amapan na siya klaan. Anya? Mayat no adda ka akadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin makapagsarita kayo pa yung arod anasayaat no adda kakadwam. Uwan pare, basta umay ka. Pangasim, mabaina ka talaga. Anya, mabain ka mapan ija ayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang manong? Mabainak nga road. Anya? Nagapan na gaymot day taabain mo? Di kanto pa'y mabain apo manok ka no kasjay anabartag ka. Nga mabain kakit din ama panagaram? Ipakat mo ti kinalastog mo no kasjay ama kainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Si kakit di mat ading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapudno mo ti ibagbagak anya. Makapasurunday ta nga ibagbagam mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure agmay-maysa ka. Nagmayat ti panaginom mo. Ngam maipapan iti babae, takrot kamot nga rod. Awan initiative mo, masapol nga adda kadwam, salbag ka. Anya? Anya pare. Napartek tamot Mapantapay ka DJ Ili? Ay, una, mapantalata pare. Sana mabalin na saan tama paan. Napartek tamot pare. Sana barikod day ta pare. Kabalag pa'y madiag maneho iti motor. Ngalaw may ka. Mapandakit din. Pangasim ko nakmanan. Kadoon na. Mabayi na ka dumano na siya klaan. Pare. Ala, mapandan pare. Mga makaturog doon ni Salay. Sige pare. Mapanda nga ron. Kaduain ka. Ay na, naimbag man ta na anos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay, manong. Ha? Ay, when adi. Saan kami kung mga umay? Kapot nakainom kami. Isumod kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam nakaturog mo ni Pari Pidong. Ay, unay mo tanda ito agayam mo. Umay lang aro din sumarungkar. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali. Mausawan tumot lang itong madamdaman na ita. Ala, bayam nga ro ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina, tagkapeta. Agis istoryata pa'y, kabayatan ti panangururay ta amariing ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan anyaman na. Umay kakit din. Adaman la damagakan ka. Ha? Anya da ita? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpetan ijay ayan nyo. Ngamukas lasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakan kwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartak mat gayam. Kwa. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsao, Sally. Ang mga panunutan na perject king ka. Saan nakasta? Talaga adyak kaya tugali no. Ala, iso ti kasaritam inton mausawan. Ay na, diyak mat lang napuutan ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Kitwen pare. Imbaga ngamin king nga uray sa antan nga umay. Impilit mo magamin. Ni Sally nga Nakaturog pa ilaan. Ala, bumangon ta kidin. Tagawid tan. Kabayatan na nakaturog pa ilaan. Dagit itadakkel na. Unay mo tanda ito yung haulaw ta pare. Ay na, nakababain. Sikamag ngamin pare. Kahit anya ti pampanunutan may. Adakit di ama bainak. Salbag ti kastoy. Kahit
Anya nga itinagsasaritaan nyo kinisali itay nakaturogak. Awan mo't pare, nagkapi kami laeng. Kasta ka de. Hala, agawid tangaro din pare. Nakababain no makariing da. Kat addata pa'y laeng dito eh. Awan namnamaang pa'y aya nga aklunan na kadya balasang nga armam. Kat di kamot mapan asi kalaeng. Aklunin naktuday jay ko naktumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mangnamnama ka pa'y laeng kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat tilalaki akaskan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agaram, masapul at nakadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di mat, amok mat, ken mariknak, nga da panagayat ni sali kanyak. Iso nga amok nga umadanin ti panangaklon na kanyak. In your dreams. Anya? Ay, awan mong pidong. Kaslawan sirbina si katinyam amok kinisalay. Di ka mat nagalibdak. Anya ti kaya ti asawan tata? Ay, sana na si katikayat ni salay. Ni Andy ka na o tikayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya? Ay, saan na pudno day tata? Siyak tay ayatin ni Sally. Saan natigayim ko? Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam tay sukat nga ron tikayat na. Kan may sa, basol mo. Kaputawan ngamin initiative mo. Nukas dyan ngamin amapan kaagaram. Sana masapol nga adda kadwam. Rumbang laeng asiksika. Hanya nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinaawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Inyam amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba nagalibta? Awanan asawaan ni Andy ni Salay. Agbaak kalatan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bakit? Nakapalis ka mat. Adda ka di papanam. Nadamag ko ngamin asim mangpet gaya man tigayim ko anag na iti balasiw taaw iti naunday a panawon. Ket inton agawid dumagasak ton ijay palengke lakay. Kasta ka di bakit? Alangarod Ay ngam na tay kanayon ko nga ibilbilin kan ka likli ka mon tay sakit mo. Ay na, di nakman isuro si kadar mo. Bigbigaten nakman nga tan. Palpaligipan ka laeng di na bakit. Mala, in ka nga rode, ngam na aganat kawan. Nagsapa kamot arin mo, Ardina. Papanam, balasang ko. Inak man makisarabo itigayim ko ang naggapo ije abroad, nana. Kalpasan na, mapanak to pa yan ije palingki. Ta sigurado nga ikanak lakit di iti kwarta da ije a friend ko. Ha? Imbag man, taadagayim mo ang naggapo ije abroad? Awang gayam. Di mo't na kunam, amapan ka pa ije palingke. Mabalin ka di ti agpawit, balasang ko. Sure, nana. Uray ka na yun kayo nga agpawit tunggal rumwara. Mayat lata, mayat launay. Ay na, agyaman akno kasta. Mabait lang nga rod. Tamapan ko alaan ti igatang mo, iti ipawit ko amasida. Take your time, Nana Veron. I'll be waiting. Tatang, mabisina kon. Awan pa'y ka din ni nanang. Aguray kalabitan anak ko. Tadanda ni maluton to'y si Dainta. Ken, anya kumangay no awan pa'y ni nanang mo. Ket saan namat nga intugot dagito'y kaldero kas kada kasirola. Apay, kusina ayan ni nanang mo. Anya kay matan tatang. Damdamagak laang mat. Ngam kumpurmi matan di sungsumbat yaw. Si Kamat Carmina, saan mo talaga ang muti maangaw, anya anak ko? Kun naklaeng dayjay, anya ka di. Mala, agi na nakakit din tanay, malutluton ti sidaan. Mangan tanton adagos no maluto daytoy, anak ko.
Aldaw manang. Anong tinao dito palingkay? Ay, agkita man iti mabalingkwa tulungan ka na giti ginatgatang na. Isupay ba? May nayon, tingkam-kam. Ha? Manang di natin masama ka. Nagado ti karga na. Ay, manang di na. Ang mga no, kaya't mo tulungan ka kadagiti awi mau. Ay, bakas asupod! Ha? Ay, anya kamitin bututoy. Si kamagayam. Nya kamutin manang di na. Apay, agrupo-rupa kaya mo. Abakas. That hurts you na. Ah? Ay na, pasensyakan Si kama nga may, mangkigkigtut ka. Oh, apay nga da ka dito'y bututoy. Di mo kunaan nga agtrab-trabaho ka dito'y palingkay. Ay, kawang mo'y dagis naman ang di na. Way, tultulungan. Dagiti ado ti pinalingki na. Kano manutitid da kanya kay, may alatan na. At least, adayin kamkaw. Mayat man ta na panunot mo dayta. Maalaman nga raw. Akibagkat man nga rod dagito'y pinalingkay. Tani, madagsananak launa yan. Sapay nagadayo dito iti paradaan ti tricycle. Sana bale, taikan kanto iti tangdan mo, bututoy. Ay na, agyaman naman ang arigla daw. Nana Brown, adto yung diyem pagatang yaw. Nana, adda kayo ka diti tabalay yaw. Ay na, pasensyakan ha. Madama ngamin nga agkup-kupinak iti linabaak. Naghatang mo ka di amin, balasan ko. Una na. Oh, atoy. 2 kilo a karnit baka. 2 kilo a karnit manok. May 1 kilo a karnit baboy. Talusupot apang pakbat. Ay na, agyamanak adi na, balasan ko. Mala, kukwa mo no ada ti Bariana. Pagpasahim mo ten no ada papanam. Ah? Ay, wala na. Uray ka na yun. Termo, adda akaw. Nay, nasaya at matadakan bakit? Gumusta mo dyan nakisarabuan bakit? Ay na. Nasaya at maitlakay. Ay na, nagado ti impasarabo na kanyak ko naman. Adda ka perfume, lipstick, lotion, sabon, dilata, chocolates, kandulyar. Asus. Ay na, bak nang atalaga day jay agayim ka. Mayat ano kasta bagay? Kahit nakapalengke ka nga raod. Ay katuan na. Napan ko biit impasukat jay dolyar. Kalpasan na, napana kon ijay palengke. Ayun gayam, nangal daw kayo ka din. Ayan nga ni Carmina. Nalpas kamin bakit? Mabisin ngamin unay jay anak ta. Katapaman analpas, napan adagos iti kaaruba. Amumetayin. Ado ti kay ayam na. Iso asaan ang maibalbalay ni Carmina. Oy, Tata Naldong, amok ti sindayo. Ha? Kasanumat nga amaw, neneng. Tamakitak ngamin day ta green di tangipon nyo. Apay, saan gay ka di nga agsidsida iti karne, Tata? Pasig ka di bulbulong ti sidsidaan nyo. Amom, neneng, na may mayat anat nateng disidaan tayaw, ngamiti karne, malaksid anaimas, healthy pie. Apay, saan ka kadegag sidsida itinatang, neneng? Saan, Tata? Kanayon to pa'y akarne ti sidaan mi. Kinapudno na, saan laang amay-may sa aputahe ti sidsidaan mi. Kasla kumaitay. Talo klase ti sindami. Adda ka rita a fried chicken. Lauya. Kan adobo a karne. Saan kami nga agsidsida iti bulbulong? Ew! Ure awan tinangmangan no awan tinaimas amasida. Tata. Aniya. Imububingan pa laang dayay. Ay gam ay sauce. Adda pang pangasnan. Ay apo aya. Nay, dumaya mo kamat kabsat. Apay, adda ka di parikot? Ay, kuwa kabsat. Amaw, adda man pang pangas jay kakaisuna nga anak dadi na kendarmaw. Jay Carmina tinagan na. Agasam, tapasig ka no akarne itisid sa daan da. Sana pa'y ko na. Nga uray awan ka no timang bangan no natang tisidaan na.
Ado siguro ti kwartada nga igatang da iti karne. Di na bakit? In ka man iti palengke. Tagumatang ka iti naima sa masida. Kas kumaitian niya, lakay. Tay mantahong bakit? Nabayagan kahit adyak nakaraman iti kasjay. Ah? Ala, yig mo nga rin ti igatang ka, lakay. Tamapan ako. Sa paakon, tapno fresh ti magatang ko at tahong. Alas 7 pa ilaang iti bigat. Mapana kong iti palengke. May mayat metla ti masapa amapan iti palengke. Tapres ko ti magatang. Hay, kuma, adamanen sumangbay agrasya itang agsapa. Ha? Ni matatanaldong ti masabat ka. Nay, adan sa papanam, di na balasan ka. Ha? Ay, kasta nga rin, tata. Mapanak ije palingkay. Da kayo ngay, tata, papanan nyo. Kinapudno na, mapanak kumamit kumatang iti masida. Ay, mapan ka malagayam iti palengke. Agpawitak latan abalasan ka. No, adapan nakabalin na. Ay, katun na, tata. Sige, tata. Mabalin lata. Oh, anya ka diti pagatang yaw. Ay, tay kumaliyempo balasan ka. 5 kilaw. Kantalo kilo asa ka ti manaw. Daytay manaw-awagan da iti Adidas. Aw, naibalasan ka. At iti igatang mao. Kanay, agyaman manenwag. Ay na, awan problema, tata. Di oray man kat kanayon kayo nga agpaw ay. Ne, apay da kita nakadado a karne, bakit? Di mo kunain. Aliwat mo. Ah. Imbes nga agsao-sao ka dita, yawatan naklatan iti plataw, takisayak da ito'y liempo kun Adidas nga impagatang ni Tata Naldong. Darasong! Anya? Ay sus, bakit? Isardeng mo ka din day tangar aramidem. Intun kuan, maamuan dati kasta nga style mo. Abay, saan ka kadi ay amabain? Ay na, nagadukit sa umom. Siyak man lang ti mangala. Ala, agpaigid ka man. Di mo amo ti dumiskarte iti panagbiag. Bakit? Saan apanang diskarte ti kasta tapanang loko iti pada a tao day ta? Isardeng mo kumamutan ati kasta amangan no pagbabawyam tulaang iti udi na bakit? Oho, kasta ti bagbagam kat agsidakan tumilaan. Ah. Style mo mo't darmo, bulok. Ha? Ay, kapsat veron. Awan ka diti madmadlaw mo. No kasta nga agpawit ka kinidi na sa jepalengke. Aha. Kwa, kaslawan mo't kabsat. Apay aya? Ay, kuha na main. Idi nagpawitak kan kuha na. Kurang-kurang madyekar ni aginatang na. Angam, jakpay kami nakasarita. So, jakpay siguradaw. Nasaysaya at mutlaang no kasaritam iti personal. Iti kasta, malawlawagan ti amin. Narigat mo't no basta agpabasol kay latan. Damagam kan kwa na impag. No apay ako rang jay karne nga impagatang mo. Nanang, kaya't kuman mo tinalinta ang mais. Nakitak ngamin jay kay ayam ko amang mangan iti mais. At dapat ti burger na Kaya't kuman kumamot ti kasjay, nanang. Ay, agtal na ka man si Kakarmina. Sumrumang nga tanti kinaman nagapal mo. Alamatan nanang. Please. Kaya't kumutinalinta ang mais. Agtal na ka kunanay. Kaya mo, takudutan ka. Di na. Anya ka di day aya. Apay abugbog kawam ti anak ta. Carmina anak. Apay. Anya ka di ti pagkaskastam. Kaya't ko tinalinta ang mais, tatang. Ngam saan nakmat akayat nga igatangan ni nanang. Kasano ko mga igatangan ka, kat ijay pa ipalingki ti paggatangan itinalinta ang mais. Ay buwisit ki di day ta mais. Ay si Kakarmina, teenager kan, ngam kas kapay la 5 ti taon nang agpampanunot. Malaos to daytan. Malaikan ka iti kwarta bagay. Tain ka gumatang iti mais. Tay saan pa'y analuto ti gatangam tasyakton ti manglingta. Gumatang kan tumatan iti sidaan tayo akarnit baka. Tay para imbaligtad Maala bakit? Inkan. Nagatang kun tay pagmurmuryutan ni Carmina ang mais.
Kastamot tay 3 kilo adipig asaba apagatang ni Manang Tala. Ay, kisayak tuman day to yun. Mangiprito aktuman kita. Nakman mo't dita midsection. Tagatangot jay karni ti baka apagatang nila kay ka. Kan kastamot ten ti ikan. Karnit manok, kan karnit baboy, apagatang mo't danana viron, kan tatanal daw. Ay, sus! Agumaakmanan iti karni. Ay, wud. Dapoy merienda ka nga impagatang ni Sulay. Para kano iti anak na. Kisayak tuman da jayon. Kanapyalain apang ramanan mo't ani Carmina. Ay, nagmayat at talaga ti kasto. Tangdanan daklang arudo. Kisayak pa'y dagito'y pagatang da. Oh, saan ka pa? Kay di na lang yan. Nay, si kamot kapsat birawn. Papanam, kat nay, ting-ting hatal daw. Inak man di tabalay da Dina. Agasam, kinilok na gito impagatang ko. Kat naambak akurang-kurang magayam. Aniya, ay, kenoy dyan mo ti papanak. Malaag kuyugtan amapan kapsat. Dina! Dina! Luktan da ito daw, tagsasarita tayo. Nay, da kayo matgayam na nabiron. Tatanal tong, anya ka diti maipaimi ka da kayo. Ay na, ayan tay na switik nga sa wamdarmaw. Parwaraman, tagririn ni sot tayo. Ha? Apa yun, tata? At da ka di basol ni Dina ka da kayo? Kasanaw, kurang-kurang taginatang nasi daan may. Namukla kumaakas tati ugali na. Jakla ko man nagpagpagatang kunkwanan. Hoy, nanabron, tantanang man mo ti panagsasaw. Anyat panagkunkunam kanyak, sweetie? Ha, tapno amuyaw. Nanabiraon kan tatanal daw. Ad-ado ti kwartaming da kayo. Iso asaanan amasapol nga agswiti kakpay. Tapno lang makaraman kami itinaimas. Babay nyo. Da kayo lang arudan, tinagkid daw iti pabor. Da kay pa'y tinatangsay. Ala, pumanaw kayo dito yan. Manang Dinang! Manang Dinang! Ay, bakas anal alas. Ha? Anya kamitin pututoy. Kanayon naklakig kitutin. Apay aya? Ay, sorry Manang. Kuang amay. At ako may pawit ko kada nanang no mabalin na. Agawit kayo kaday? Ah. Ay, kat mabalin lata. Sige, yag mo nga ro din, tani. Aldawon, agluto akpay ngaming. Dahita, Manang. Karni dahita. Nagtatabang. Pakibagam taon kan ni nanang. Ay, sos, mudtoy nga ro din. Sige, tayo nakaw. Na, nilabso na mulatan tiyo. Hindi na pwede nang mo. Di ba baga amay? Una mo dati. Ay, tawaga man lang ni nanang ay. Nagbanglo mo talot-lutuan mo bakit? Sitsaron sa mo dahita. Wala kay. Naglaing at talaga at dumiskarte to asawam. Mana, ayabamon ni Carmina, tamangan tayo. Adumanan aklasa ito'y sidaan tayo. Hello, nanang. Naalayo ka di Jim, pawit ko ni Manang Dina. Tay ka di tabtabang ay bugbog kao, akanandag ito'y baboy mau. Ay wuna nakaw, naalakaon. May nainya gitay. Agam nagbasya mo day jay. Kunak man no 5 kilaw tay impadawat day tatindera di tapalingkay. Kasla tal-talo kilo laang mo day jay anakaw. Ha? Ay, kuno 5 kilo day jay nanang. Sige, nagawid ang malangay, itun malay. Lakay! Lakay! Nagsakit ti tiyan ko. Ay na, Jackson, mas maalan ti sakit na. Anay. Ay na, uray siya bakit? Maulawak sa apay kiting. Ay na, kasano na ito yan? Ay, Carmina! Ayan mau, umay ka man dito yan akaw. Nanang! Tatang! Anay ko! Nagsakit unay na ito tiyan ko! Anay! Jakayan! Karuba! Tulungan na kami! Pang-asiyaw! Ipanda kami kumay sa ospital! Anay ko! Nakapuot kayo magaya, Manang Dina.
Manong Darmaw, ang ni Carmina unconscious pa ilaan, kapwede pa nakapuison na. Ay na, imbag lakit din tayo may kayo. Dadaal mo't gayam di karne, ngayon saron mo, di nabalasan ko. Bag nga raw, itaray na kayo adagos diti ospital. Tano saan ang mga nunatay kayaon. Di nakto mga mindangdang ganit agsasawa, pailan, manang di nak. Kani pabugbog ko kumakanan dagi babay ko dayay. Tadadahil ka, ngaron dagi dayay. Agsasawak pa lang amin, karinabso mo mga dagos at saka pimanaw, mana. Di na bakit. Agserbi mo siguro nga adalken ka daytoy. Ket sapay la kuma, taisardeng munti pa nagtingi-tingim kadagiti ipagpagatang daken ka bakit. Ay na, wala kay. Saan kuntun ngol ulitin? Kat pakawanan da ko mana na veraon. Tatanaldong kan bututoy. Ikari, kagbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.